Say dear, Nhyira FM, Edin Yesi Ogana, and Ewiase Fanaba Bia, Tower Bubuano, and found Bia, Yedin Yabesi Bia, and Manu phone so. Nhyira over test NF, Ako 8787, Yabeto 15 pesos per Udem, near Kwasubia, Yedbem Manu phone so. See a good Yamunsem, a Jadiamunsem, and Nijidiamunsem, and I knew Subiano, Yedibro, some procra. Nhyira FM, and what day? How they buy and say about from it in the cool school or worry. Soon go in our trip. And fancy if you say me, planning for school. I'm say I fear you trail home and I bow her. They may how the two when you say by why me hear with me. My friend was we are some home. We are some make me home. No, Johnny. And he and leave me for home. And maybe son said, a dear how. And I said, I did go down a body, my media, not a friend. They said, oh dear chili. And it is over car or my feet or the feet. And to me, bow and now. Mammy, I quite say, and mammy, echo ye. The friends of our down, as let me say, a baby bear say, a beer, Musumi bear say, you know my corn or beba. The Miss Midi, me go by Mosua, crack, and answer. Moana will be a dear no a buyer, say, how much is chilling and sup? A good cheap. Say, Babefa or baby. Which you are the local police station. And the person says, no, up for the year, sending up my yard. Not a yard. You see, and fine, my tell my said, when you would tell mommy, you soon may decline in my men. I can say that I am my minister or banner food. I will walk to my day. And the name my American says, so I'm a self. For home and one more and yenny, and I will be in 5 years, Uncle Bono, and Manuka. To me, grab the telephone number, Grammy Mamma, my minister, many in the bush here. Indeed, then answer, or dinner by so, and by as you say, made no about any years so. Indeed, and you can share a man Namsis will be was our how Libya. And I said, no baby, a course out to be any more. On Fanimra, no opinion, Nhyira. Ago, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it, and wash your hands with soap and the running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these, or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868, or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and the running water. This message is brought to you by the Ministry. 62 62 62 62 62. Your number is 0278 0278 62 62 62 62 62 62. Yo kumasi buedi ubefa ka no kumasi Roman Hill he ya wo se o kɔ buedi ubesi Madam Catherine fo ne wo uduru hon maka no ebesi se bibi ntina wo yira kwan a wo frɛ your number na 0278 0278 62 62 62 62 62 another 62. o frɛ na ye be ma wasɛm ni mu nkyeremu bi a wo hia na se direction so aye de be ma na be pie we san se ho yare nyina last stop nti wo ban so wani beje na wo yare nso ase ebetu ede ama le won akokora bi si menye o number ma no na enye wa nka wa me pie Madam Catherine okay so wo gina na so pampe that's lamenti ede de o na kande any who produce an number International Church
adodo na abɔ me mra ne sɛ akwapa no kwafoɔ no menie Prophet Joseph Mensa me na me de Bible mu hwehwɛ mu Ghana ha me na me de hwehwɛ mu Bible ayɛ de hwehwɛ me me na me de ba Ghana ha kan okre ma obi mu left and right dwuma yɛ sɛ wo yɛ bɛma na ne be wala na yɛ kunu ana sɛ ɛyɛ wo gede ne oba na ne be wala ni na wo ba yɛ bɛ kyerɛ Prophet Joseph Mensa dwuma sam na nko yi betumi ayɛ obi kura wa na honhom bi ha no na busua ana honhom bi nti nyoma ma ne nkoso wo ba Bible no bɛ hwɛ ni na ma wo awo asam na ayɛ problem yɛ me ka kyerɛ pray wo Ghana ha ana wo approach me na awo asam ayɛ odadwene a wo teme nka asere unni problem wa wo ho afiri kunu ana sɛ afiri wo unni problem gise de wo problem won sɛ gise bia wo mu nsa wo twabla sɛ wo twabla te sɛ bia wo membu mi sɛ sisia de mintumi nsa enye oba asima membu mi sɛ bia ne de fine ana yi wa wo de ato atwe ba sɛ wa wo de da wo yim na wo twabla awo asam unni problem wa ho sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensa me cancel nyoma bebre mu wo ba Prophet me na mtumi die dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensa me was akore no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na afiri be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha me wetimetim tebo mbola junction etimetim tebo mbola junction Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV sa umuso bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye dwuma da le benada ko a Accra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkoko de Travel Salvation School onso me ye dwuma the friends kwesi adanko hwe akira be ye ni o le me fe na akira be yi Psalm 91 enimo do okron ba ko we wo kan Psalm 91 go so 7 times wo de obesere ya de wo so me say wo de sra na pa ni na pa na ni na wo de obi so we ni bone na be yi a wo de o fantra na ga de we na achi be yi o bo asem mo be kan mo nu asem we favor oil we ne dia na se wa wo ye adwuma obi o ha nkrata sam aye ne den unya sawa yi we bi wisu a wo ni problem bia bia Psalm 23 wo kan gusu 7 times no so the sra say ya wo so ntia na de kakra bu nsem wo de asra wanim no nsa case die wo ni problem bia bia for Prophet Joseph Mensa telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Prophet Joseph Mensa Makram and was adding, and I'm so my friend, I won't find it almost appear, and I'm so in your bar, so I catch and send me free on framing. See, we may get a corner, I'm Safra branch, and I'm a friend of me, and I'm saying, my friend, I won't find. And I'm a day I could do for you now, and Papa said, any free becomes, so we need to me be, I say, what is it to become to what it was my Frobium, offers on my infant, and I'm the son of my man of Papa Catcher, and was saying, and I'm sure until I'm a friend of my response or demand were phone and was saying. Papa, dear, me call it dear, if you want a dear, maintain or mon cabin, but me so Oko school. Because I try pictures was they posting WhatsApp stats. I'm a bit, but for now, dear, me heard start. I don't know how it is, but me heard in start to be. Me friend is to be because almost so many minutes track a be a branch and say, or Papa say, only minute track a be a or more your my work with yourself be or bell warm. So I promise safely. Mate, a broso. Yo, a big man feedback in patch as will be a radio, Moncheck Mammy, Meshamo, Moncheck Mammy, a man feedback. Meaning a headset now, Moncheck Mammy. And I'm a Samuel Crabber. Yeah, oh, you're here. You must now be Antonka. Oh, you're here. If I try, would you come here? Over here. That's what I'm young Funko Corners. Oh, you're here. Now, okay, I say, make us a man and Funko Gua, young Fabian Coguano, Nebato, we are doing Sini. When you're doing Sini, and I'm a Queen, I won't want to know because I tell an animal mutia.
Some become Tiakunya, so I mean, some months ago, Quantanazo. And I will be a baby of you. I know, open a show now, and I say, what open a year? No, make us make a such a for and penny for Mocassa or Mono Casao. And penny for Casawati. Nanom Casawati. Ugunsa Wamoti. Medasi. We didn't what you saying. If I want check me, say, be man feedback. 21. Obi radio and Pacho. Said 21. And the ones what you saying. I 26. Maybe man feedback on my submission. Pacho, won't check it. Obi radio and Pacho. No. Pacho. That's a thing I won't do, mammy. One case, what did you say? 26. 26? Yes, sir. No, you were 21. Gotcha. Oh, okay. About why and one day? Gotcha. I'm a bushia. Gotcha. Obian, so I don't know. Gotcha. Now, so Barnacle Screw. Gotcha. Now, or for Barna design. Then be Muhona, me who sent me, no, who been in a duck. Where then are we? Adam, I said, making ya, and him penny for Casai. Obana catcher, one answer, one and we. Me beside Obano. When you know about? Men know about. That's what secondary school. Yeah. Now, as I say, no catcher, Obana Bushia for Musi Kunya. And answer one other pageant patano. Obana Bushia cried before say, Obon Pata de Beban. Now, Obana Bushia and Matsasa Casa. Say, Omobana could get any more who send me. Why, dear. Nti no omo na mebusu trans den na omo tena mo frɛ ye ne de me manya ho anko nti esa tu hye da kopem da me amenya ho a me no omo tena se nti no me kwa me oba me ma ne ko ne fie abusu na o ma me fie nti musi nkonya na abusu wo mbi na abusu wo mu bi na oje mpata no me ba twa oba ne pa oba ne busu pata me udinu mu ne yehia wo na ase ba ne ba san ya na wo yentem ha e be hie udinu mu ewurade me yakoma pa ne entie na Jesus yawa Jesus no me kwa raba saita baraka rai raba ka santa ki raba saita marka mata ira saita Jesus ya raibi baraka barra santa ita ka raba saita baraka barra santa ita ka raba saita la raba ka barra santa bi raba saita mata Jesus aja me dawase papa me dawase wa kwa nyina mu hwe ye ne fa ye sani anu ba sa trembom tena fa ko nyame mam ka tremeja ya mudi be ya adwuma yie wo bie woni bie ye kura mu atu so sa unyankopɔ se men kan kyerɛ sɛ wo nyame sɔre wa namaso no obi to obi asɛm di ma no na kwanti ne suo na afa ye nto yi Yesu di mu ti amen la ila ila ya Muhammadur Rasulillah. Nesa sade chena se yantesa fofora yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mawi yesene se behye me bona teteme me nkuta nanka ne megya nanka na makoka se mehunu yanka sa obasa asabone aka enkase boja titibibo mposo mayenko na se wokoto sabo abi si wunua so a ka kire no se he aboa sori yenso anuti na me wo hena na ne sitie eja wusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampembra wosi ebura mampon de hye ni bie danfo ye dan bremo dagon mebinko
Facebook Nhyira 104.5 FM, YouTube Nhyira TV, and out here live our radio so Nhyira 104.5 FM. Media Jawusu Mampo Kuntunchi aboy here Kumana na wa kesi Britio ba Kwame Gong Jataninye and then some trans am Ewiase Mu Nsem bremo soon mo de headquarters Nsem dozupu ahimfie the Airbus part 1 no me pacho na otwetwa munya ntia se ohini be fie ha na obeyi nsem bia no nsam ne zan ene sa ne yiri akonto aso school secondary school na branch bia kofa no enam so ma se obodua o se wodumi yo se wotroduro branch kofa ne no na homfa no no so branch a school ho a wani re ne school e ho nsem bebre maame no ene papa no de ho so bonyina bo na no ba kan nsem do wum yesa branch ne mra fia no so beyi na no ye kasai otmeni ha pe amebe dago no so no bisa ne kosa be no na fe asam no ya pen masibre na de onya meduru ye se e fe ne phone so so eba o ene emra ndu ha na ebe hu part 1 na de shase una umsebenzi hamba nini ofuna umsebenzi madoda Kajagum, Natita Danko, my ears are open to listen to your headphone. Teacher Danko me dance, Abrante Mwakoba. Yeah. So where? Bacho me honshiranye. Honshiranye. Bacho. Aden. Bacho mani subri mi na mitrim na me honam nya hyehye na me honam nya so ye me ya. Osha se design. Bacho osha se be ko be 8 months, be ko lockdown mu honam na. Be sha se na mayen kakra na metimi dia wi school. Is it what you school? Bacho. That's what the fear saying. Bacho mo 22. 22. Who are you? Bacho Devi. Who am pena? Bacho ai. Omo saying. Bacho ya ba kope. Me da se. Do you nsa nifa so odi no? Bacho me ma me no. Wona chim wo. Bacho. No no mo saying. Bacho nyano me 4. Ma se na me ma saying. Baba ko me ma miensa. Me da se una epani. Bacho Devi na mtosu mienu. De ka su nyina unu no mote. Bacho obi ai. Futu be no mde ama wo. Bacho futu de mama bebre. Ebi ni saying. Ebi ni say omo busebusa mensem ne de ekọ ne de ba. Futu na me kan. Futu ne de omo se me hwe me hu ye. E wa brabo nim. Enye ma asem na be mama di ayi ya na ase be mama koma nim ti. Ne bibia we ne ma anya ma asem. Na no anya den. Na ma anya ma asem. No okay. Na omo kan so hu ni saying. Bacho e. Ade be boa. To di ye adwuma. Bacho e. De na pese Ewiase Mu Nsem for ye ma. Bacho me be se mo boa me na me hotomi. Na oye. Me da se enu mu akwaba. Yeah. E ba che onzo wonte sai. Bacho nyame ado me ho. Ye da obo ade na se. Be se na otwe mieni na oba han boa. Bacho ai. Ensem na be na Ewiase Mu Nsem for ye tio. Bacho. Ya be ko lockdown ni mu na ye frame se me be yale. Na m ko fa no. Enti me dem be na wona me sister so ne maami bia nya ntoko be meduaba abam. Tenim se bia duabo ne na ekoso. Ti maami di ni chinchin bebre na no ho nto ne da. Nti di mna kakra bi na brante bi frɛ sɛ oye malam obi dina ba wo so wonku no. Obi dina ba wo so wonku ntaja o mu ka chem na mesra do fo sɛ me yenkogya me. Na ne ye o cheche nipa ni nyina me yenkogya me ne yenkɔ na na mo so na yenkɔpa ne kyɛw. Yekɔ ya mpa ɔno so gitum so wona ye saa. Na ne yere kro wo skum ɔne me ba ne ye saa no. Obubu na gu hɔ. Nti sɛ wo bi a woni nu na wo mu bu nu hɔ no. Obegya no. Na je pani chobi akra so wonti wonhwe anim mpo ye pani chobi ano so wate nti ono wo se ne kura na agya ye kwa agina ene se ye be ma no empata 4 million odwan ba ako snap mienu na je ye be san betena se nti be tan se no hwe manim de so ma me odwan ne de me de achew e snap ne 4 million de meje na me se mate na me se na otwe mienu se na otwe mienu dura me de 4 million ni ensan mienu beba na me ba ya na jam betwa ba busia yibie ababu se na otwe miensa ne de ma wo edu na otwe me na minyae ti du na otwe miensa no ena minya iska no ena mde kwa ya brand iska no wonye da ada ya wose me ma me hye na otwe mienu na otwe me fiska na ama me edu na otwe miensa afesu me ba ne so yi ne number akoto baabi ofra me ba na wonya no enti afie pa na one me ba na betwe pa ene penfam no nkom ko penifo nyina ko to dwagufom awa brand ne ni mo so wontie ne pa ne chobi ya na ja
wotie no je ne mpata what a why ya ba na mba ne se ne yam ya ne ya am se ne ya nko mi bia na nsonson te ba na ba ma nsonson no me na na adwo fi mo ja ma de akin we de den koto hospital ne yi no nte no me no frem se ma me na mo we na me se mo fie no se mate se na na yale na ada na nka njem na me se na na kro we na papa ye kwatepa nti wo ba kro anya do ba beto ye nti mema no so wate ne yan kwatepa bia nsema no ka chem na misuro akiri te me kan se mo nsi wo kora na ja wo so wate te ja me ne me be ho no ma di be 3 days ya ti se konfo na de no conference na na ne se wo ba na me se matem so wo ba de na me ba dem kan se oni ya okwatepa na me de me wo ha no so na mba no wo ho ene je ye kwanti ekwanse na abrentensi yen se ene ye wa me bai mama na ama ene mama na se ne me ka chamba ba ko se de ofa ne bana kan se waduru kuro nu kwanti anu wo ba no mko fa kuro bai ana odi akuro bai na ozo mu koto oni edi ama na ozo mu koto yinsu mra mu koto bai no o man bi no mo ye ene ozo mu ko peblo bro mra ene mu chi kuro mo nya o manya bro bro ni bi ene afi de me so akofa waje sidie wo konforo waje sidie no odi hye me ban nantem so fa ntwa da no mu hye amprensa eji to akura ni bewu no di twa da no prensa ana oba na osade homa so de tu nukom odi tu nukom na ose oba bia ntimi fane sansu muda disa boso mi nkunu nim na akura benya yalsa ndi so si school mudam school ma ada so obobodam ana so obewu enti mo si school dem onkotwere exams no ena oje nsan wo mo ohwie nsan na de ma ni bie no ogun obusam se maame obana ba me na ko school na me se me na ko na so ba me na ko na me se me na ko san prensa na so maame unim se obi ho ya boni dua unu obi aboni dua ne adane anipa na se abu pen enti obana ma ni ko school na me se me ban de no ho tono nko ade a me na ko school no ena ogu ni nsan no ogu ya me de me soro fifi okra na me ba mi fie na me de be da mo se me soro ma da wo mo me asem na no ba cho ai me da se nse yankotwe manso ana ana mbato de me ba samo mo amene aja me ba ne nyina yalesa nso se ne na nkotwe manso so age aboade waje mpata waje weni oba ne hunto no je musa se yankone ne nkotwe manso what a word huni valley eno mi dio ana mbato mo amene ba bia ode akora no ko ye no so ko tichi no so ye ni de yo no mo amena on sane akora na mami na mbusa se ne nkotwe manso yankone ntokwe na ase yankone asumdwem na asumdwem me da se abrante mo akoba ejana do ma meka nyina ote ba chan o se yankone asumdwem tanse ho hyehyew mpane a wo mbo a ba chan oda wona no kre yensa ko echi ne mbusa se osu ko sku ba chan wa fu na ebo ho ka ba chan na o ko sku na wo mpana ba cho David o ko fa no sku mo girl mi ko nya ni sku mo no saga na ne ko dai no ba chan oni ne mpana no me ba cho David ono de o ho no anti na mbusa so mo ye se no so mo ye baako yeso makọ emienu baako wo fie ne baako sku ndeza ba cho enyesa dai baako ne de ono de akasa bi ba entemti ema entemti te kakra ntemu ho na me ko hia ko ayo ohine ne ere nti uko school no na oni we na jai ba cho na me na nyanto kakra bi ba cho na munya na sinsen o jai mu jai kra ti besi ne mo jai ba cho de bia fide ya sa aka emrati be kuni bo ntokwa kitwa bi bai ne na munya ye nti uko school na sa ko nya girls school mo no nti ne asa be wasa ko jinti ala da ho nti sa adi entos metuaka nkoda so ding Anko was one of me free bay. Abansi na ko shi again no school. Macho na you was school until more class. Na do time I was say ye koye by assignment bin see do time I koye no. Prep time na me hu say madam football be catch me say boy go be hwehwe wo. Na am say go be ya. Nti me koye na ko na ye o hene na. Ona obuza me say me na from me phone din na me say na say as woni manim wo baby. And I'm say baby hen. And was as when manimo a micro, and I'm saying micro there, or na madam for about a banner chain. In Tabia, the Okan de no crack. But you move on, a me and I'm for Anna. Yet a better 90, a better 9. I'm on transa. Obi the only train ye, Timon transa. The Hono Busan say Ukunu, and I won't plan on me Busan to Cronas or one penna. Or can't send a but your catch him, said Davy. Unikunu, or Casso, Unimpana, but I only Banzo, only. Now, what I can also but shall Busan is him.
nti me ho na me okan na ye me na me na be say we first question na me frɛ madam for now ɔde ne bae na me ka kyerɛ ne sɛ ni na girl ne ka sɛ oni boy na obi a wadu say ya wadu pɛmɛ so de ne kyerɛ sɛ oni boy nti me de me busa no questions a sɛ bi obetime yi ma no dia elementi ase nti ho no me frɛ ne phone so ana me busa no sɛ oni madam for bi nti me frɛ madam for no busa no madam for no sɛ girl no o boy a ɔne ne wɔ hɔ no nti ho no me frɛ madam for no me frɛ girl no conference call na me ka kyerɛ sɛ kofi sɛ ni na girl ne ka wonti me bɛ sɛ ɔyɛ de wutie bi tie bi a edu ba bi a dance nti no hu sɛ no kra na me ka no nti me frɛ girl busa na girl no sɛ no kra sɛ no boy ba be ma no hwɛ no ana be ma no so pɛ maase mo hene ne pɛ maase ma kɔto no sɛ ɔne ma be 5 ne demo danti ɔno de wontimi ne ntina bi nti mu ɔno asɛ ne didi nkɔmmɔ fa boy no ɔno ɔsɛ boy ne mboa no de boy ne nso nhwɛ no nti me busa ne sɛ madam fonso ka kyerɛ me sɛ girl na wo nti ma me busa ne sɛ yeso wa wo ɔno ɔsɛ o da bi ɛnyɛ no kra nti de bi as me wo na bibi ka kyerɛ me sɛ me nkɔ madam fonso ma ɛkɔ nti me kɔ no me duo me hu girl no na ɔfrɛ me ka sɛ yeso wa ba hanum so na me sɛ ma ba madam fonso hɔ no nti me ba no na mo sɛ girl no gyina kwa no ɔne ɔhene ne gyina hɔ nti me duro no a me sɛ me kya boy no em sɛ na wo hu me ne girl no chat dada nti ohu me no sha se mu na sɛ wo tu ate to sha se mu na me so me duro me so ma anche na me so me twɛ na me ko gyina sa me no ne gena bibi e ba chan wo gena bibi ni ye bibi ansa na wo ko busa ne nsɛm ba cho da mi kan busa ne nsɛm ma ne ka kyerɛ me sɛ oni bibi asa ni ba chan ne mu oni ne ko da wie no e chi no ya sɛ wo busa nsɛm hu yesa nti me ne ko da wie na me hu sɛ others boy maybe abu a me frɛ na e ko waiting nti me say me pressure na manaka no kre ti me ha no na eche be ka chem say yampa na o kunu o boy bi wo ho no ma one na wo baako am say anti o boy bi wo na wo baako na wan kan kyerɛ me no eche say wa shada say bi a o be fa be ma ne che na say be ma no na embo anti de wo kan wo na wo twa ntro nti o mu no me ne no frɛ me na me fa me delete ne number so cause na me say wan kan no kre de o kan so madam for no counsel na no kre ti mu ono o sa frɛ me e ma no school sister bi frɛ me ka kyerɛ me sɛ de girl ne kan no enya no kre na oni kunu bia ho one ne de one ne wo ba no kra on wo da yana we me so de minim sɛ o ja oba school ti mi de minim sɛ bia de ti bia won ti mi wo ti mi de mi twa bibia so enti mu honom no ye ko fie ti ye resume made na me ba school no me ba ye no na me beti sɛ sa no ne boy bi esa twem prefe no LeBron no wo school mo no efeno Thomas e wo school mo no enti emu hono mi kobusa no e ma me kɔ baabi a boy ne tina boy ne ti town nim ti me kɔ wo kobusa e chena kobusa e ma mo ka kyerɛ me sɛ enra kra o ge ne ba hanum sei wo a o ba LeBron nkyɛn e betena asa me pon prep ansa na o ko school na busa nso no hwan na ba so woni na danfo bi na ye de e ba hanum sei ba get na danfo ne tena anim wo ma o ge no ko inside honum ene LeBron ko dim komo ansa na mo ba akɔ ti wono me fana ka kyerɛ ne sɛ sa me no wo nya na sa ne be ma foforo sa yede e wo ho no mti wo na wo ye me masema e ma wo mpra ne yede eja wo no na wo twa ntro se wo mpra na sen na mu ho no ma frame bi no nso an frame bi na le ka chenze sa de mintimi ne entina bi mtimi ne jaye asem na no ba sha ti na no da wo in school ho ba sha da bi na de ne coin ba sha o ba fi ana me pese wo fu hu kola bonese ma wo ye ntina me pa ho ntuma pese wa fu hu kola bonese ma ya mo yo school na de ne kofie ba sha oba mu ye ma kwan a na bia wa be sra me papa no mami fie ho ba sha wa hai dai ba sha ai mitsi me nya ba kon chen ti ho na ne koda ba sha ti no da presence hu so kunu ba sha 2 times na hu so kunu ba sha o yam shew ba sha mu so kunu yam shim na me bunzu fu ne pa ma me di na tem di na me ko sha ne ka den ka me bono o sa hu se o ba wa wo ba sha no so hu ye o den me hu jiri me pa so wan kan ko na nche okay ese nde wo ya no se yampa akofo obire so wajatum so akofo obire ndi kunu ye o hene ese o na so odiom dindindi ya o si bi ya ye wi sa na ma me ese yesi duabo bi so e ba ne se ne bodia me ba cho na me wo fa ba ko no ne me ma me nua ba ko nti en fa se enua fo ana me ma me nua na tim wo fa ne fie nti e ko ba se na ma me bi behind dan ma me no mo se o ye konfo se bibisa nti na me wo fa no e bi okọ adwuma na so oba na ma me na ka kire me wo fa ne se me ma me nua na oto no ne ye baifo
na ono na ema na adwuma nko so ona ama na bra ba ye basa nti be ya wontumi ma amenia no nti eto aso saa ma me na o ye konfo no saa ba afie e ma one mo fa ne bai e ko she akomta rebi bai me na abusu afie be ka che me wo fa ne say me ma me na nanso ka ho bi ana one me ma na makomo ba yi abum na mo ye saa mo fa no nti e be ya otumi ma me ne firi ono ma na ho beto no ana obenya like na adwuma nso be ko yi ama no nti ono ma me nyan so de me kone nchen pa me panase no nso pe ma asem nti aba na sa no frɛ me kan nya che me no osu na me bisa ne sɛ na wabɔ ni kuna mane na ɔse ai wa frɛ na ka che na me se no ka se na ɔse na ɔse obɛma na ba betena nti obodua ɔne bodua no bacho my maame no behind that obodua bacho dua ni nyawo bacho eno na minti mu na dua no so wa mbɔ no wɔ manim ɔka se me matima bubu toilet ne dia obɛbɔ me dua sa no no ne ka wɔ manim by actually so yasa akɔ no no say na mo sha say shim de ko no me say dua no boy na nya mi ti ba sho na mi tirim ne me ho na mi na sa me na nya nkofa ohene yire ba sho na makɔ akɔfa ohene yire no temo no na ya ba ya makwan ya ba fie ba asena dua bo ezan kopie mu nti lockdown no mo nyina na ye kɔ ma me no honom say ye pa no cho mbra ne ko da ni dua no nti madwe ko yam say ye ma me na bodua na ho hyew ba chan nti mu ko da ni dua no ba chan nti wajatum say wakɔfa ohene yire ya san bodua kwadu mi ne dia bowo akofo akinire ya san bodua ni na nya asem baako na yese ho no so kofa oba bi ho mpacho ndi anya no kre na nanso o record mi wa chese wo kofa obiri e wo ho mpacho ndi anya no kre dia ko ba ne say na me wo ho no ana yese kofa oba bi a ono so oba bi ni obiri yese kofa oba bi ho mpacho de bi anya no kre na no ba ne say dia e ko ba ne say o ka say mpacho e wo konfo ni fie wa na say se konfo na so ne mpacho ha eno ne ko ba say dey bi o frame me ana o kan say won e frame ko ohine no e frame me ka che me say makofo obi dales obena oboso ni midim komo pa na makofo obi dales na school makofa ne ma ntina na em sana girl no na ofre na obusa girl ndem ne ma mi wo school na girl na ka che no so ayede afre me no aka say de na no ofre maka say de ono na like ohu say aha ohu no spiritually say me na me yes ade no ntina no ofre me no dey go ofre mo say makofa ne ma bi wo school na oye ne ma bi wo school ho amacho e ma girl no hu nti na no ko yes ase ohu ade nti ne mo ayo school mo no wo ka kire wo aha nti na oye ne ma bi wo school ho ba che ne ma nya se bia me ye ne ma boni wo school mo no e ko ba se me ne me nan fofo ne prep me nan fonom nti ba che me de ma anko prep ti na mo ti ai dormitory honom na nan fo ne ba se ne de nan fonom ba che ne de ko mo di onti na madam ba kon so ye dom pinti na o se on keys ni bibia e kra no ana no ba na ka se ne de community enko na omonko bia yi no na empe bibi ndi ana mse o okay sa de o maka amati nti onko bia no sa na bacho na e manfo ne ma no makosesa midi manu huye ba e frame administration me ka cho mu se menim ne ma no ho hwe nti ho no bitwa antro ho no nti o maka se ntoto ne ma no emu no me frame ma me ne me ofa ka kire no e ma mo sende miska na almost be 5 million na kutia ba chan toto ne mani nyina ne de ko enye ba ko kra wum do list na de ba enye to ni nyina ase laptop bi ni ba cho laptop bi an era o school mo ba cho de bi ase sefa ase dollars bi so mo ko fa ba cho eno de ntia ma me kan sa ne se o frame no ana o ka cha me se ba ko fa obi dollars nti se be ya me pesa me hoto me dia na ba cho tumi no so na ma hunu se ona na eye me because do you know si din nko mo fa no na ma hunu se ona na eye me sa ona ma wi ade ba cho de bi ona na ma me ona ma me ho hyehye me ne da bi ahun hye mfa nto je nya ma fansa ase dollars ase sefa bi ko fa na pesa me ba cho nti and dollars ni sefa na nya no kre nti o frame na o ka che me se makofo obi dollars nti be ya me nka no kre na me ho nto me nti ona me ne no kra enya akasa ka che so on frame bi o frame na se makofo obi sika na me se obi sika me nkofo obi asika no se me nkai se makofo obi sika me se da bi le me mfo obi asika obusa me tere tam ka se bi no se o ka che conference se na conference ko ka che conference se em se mi hia na moa se nka mi hia na moa nka me ka no kra ni nyaa de a che na ma na bo me ho ato mi ti mi hia na moa de a e no no so frame bi ti ba se o katiko no a che o sa frame conference se me njenjen ho se me njenjen ho na se me kaya e san frame nka nche no no hu mu obetim di abo ame no me ne konfo ne din kuma ka chen sem de obi dollars pa de me mfa obi dollars no konfo ne kan se wo de mayaresa na mepe
I don't so anyano crack. I say abasa bia o kan sa dia o de menjin tum na me ho ntome. Me ho tum wi na be nko e be for. Na dia onya na ojatum. Ade na onya o jitum na ajitum. Ene se ko tan ka be demu. Ade na me sa friend ka che ne say. Teno so onya. Ba cho da be ko fu. Yo yem na de to so nan. Ase oba bi girl bi ko find the hanky ko paper na say de ko ye ne ma bi. Eno so want some design. Ba cho da bi ende oni mindi san komo no crowd. Bi bia sa ende. Oni mindi komo bia crowd. Did say fa ko fa na yire na ye usa no. Ba cho. On se so ye pa. Ba cho. O anu wani su brew. Ba cho ni su de brew me sa esi am ti akwa mani su brew me. Me ba me bread pan se na me dru anu si. No, okay. Jinese o hwene mrante ni suban na basa na de compare di ase na hu no. Ba cho hu se difference wo mpa. Esi se ko skum ye ko board yan kasa ye hu isi e bo fonzi no. Ba cho no correct. No de fonzi ni ma. Enso tire Papa what to din kama. Nemrante ne o mi skum mo na no de pa. Abrante bia o tie kire o. Eso se fe brekum na 1 ni dia yira uko ni fie na uka kwasibu afu yehu brekum na 1 na say you be hu ni sesi a no na diko square o de wi o tie kire yi Joan is adi ni ma ba so side ni de ache ba shan ache ni sen fa so tama na buku eso ma me o se mi enko ntokwa so ntie enko ntokwa tama na buku ye be da go no so se ampa se oba na akofa na ye o sa ese ye fro hene na e parichew se tie bia se parichew so biri de wafom se na unim wafom shine amika se michiro o ka betimi ahye hwenyaw ma betimi obebo bra hwenyaw o ma amesa o fie betimi ahye ne mu se o yira na ukunuja wotim bodam so onim shine ti man fo yire mu de emfani agro kra ti waje dun so afum dia e be kusa ko dwato a na want me ama be san fa no phone so na di nkomo e be se hu se enu na eyew Matias be se hu se no pa na eyew no bi kana ade foforo china mbuza we yes ko for ba bi di han ko pa na se obi dollars bi laptop bi Nsemba basa no kai sa na wuti program ni bi Bashomiti ye ko so nyina wuti Bashomiti na so record bi a chese wan kasa sa ne mo ne waje atum sa mpa waye Mbacho obana o kasem de enke o panase no san komondo oni mi dida na de oni mi di Dallas na ne konfo no hode no na school mu de no oni madi hu komo Wuti Ewiase Mu Nsem agi asantema boso insha 104.5 FM aye ensem dosopo ahimfie ba ko na wuti ni twamo ba na fe ko God bless us here na ko din komo table so me hu garlic me hu we adan aye ese dandilo ese dandilo pa me hu ni papa me hu e wa tiri hu na me da hu me hu garlic me hu kakaduro na anonzo ze dia ye kumasi dua nyankran kumasi dua say malaria fever wadura ni nya dua heba Mr. Fre 02 and out here live our radio so insha 104.5 FM media jawusu mampoko ntunchi aboy here kumana na wa kase bretio ba kwame gong jatannie and nanso matransa me Ewiase Mu Nsem bremo sunsun nsem mu odin headquarters ensem dozopo ahemfie eba so yi part 1 no me pacho na otwetwa mu nyare ntia se ohini ba fie ha na obeyi nsem bia no nsem ne zan ene se ne yiri akonto aso school secondary school na branti bia kofa no enam so ma se obodua o se wodomi yo se wotoduro branti akofa ne no na homfa no no so ya branti a school ho a woni re ne ko school e ho nsem bebre ma me no ene papa no de ho so bonyina abo na no ba kan nsem do wum yes a branti ne mrafia no so beyina no ye kasai wotmeni ha pe amebe dago no so no busane kosa obeya no na fe asam no ya pen masibre na de onya meduru ye se e fere phone so so eba o ene emrandu a na ebe hu part 1 na de shase una umsebenzi hamba nini ofuna umsebenzi is what you school basha that's what the fear basha mo 22 oh why there
Basho Debi. Who am Pina? Basho. I'm saying. Basho Bacope. Me that's it. Your two sir, if I saw what no. Basho Mamma. One at you. Basho. You know me saying. Chunyano me for. Master and Memma saying. Baba Comema Mensa. Me that's one penny. I should have been am to Sumino. The echoes in your mate. Basho be a foot to Ben on the amount. Basho foot to the woman be. The Benny saying. Even if you say Busa men 7 dear corner dear bar. A foot to the making. A foot to the dear almost a mention who ye. Oh, Brabonim. And your master and my D. I say we have Mamma community. Maybe be a Renamania Massem. Then 1 day. And a mania Massem. No, okay. Now, I'm okay. So, who is saying? Basho. I never bow. To the edge, ma. Basho. Then I pass a reason for your mouth. Basho, maybe some boy and I'm hot to me. No. Oh, yeah. Me that's any more cover. Yeah. If I chose want to say, you that or board, then I say, best and now, meaning now by him. But I and some of the Ewiase Mu Nsem for you too. Pacho. Ya be ko Lord Dan mu na your friend say me be yare. Na am ko fano. Enti me den be na wona me sister so ne mami bi anya ntoko be meduaba ba me tan se bi aduabo ne na ekoso. Ti mami di ni chinchin bebre na no ho nto ne da. Nti di mra kakra bi na brante bi frɛ sɛ oye malam obi dina ba wo so wonku no. Obi dina ba so wonku ntaja o mu ka chem na mesra do for sɛ me nko jame. Na ne ye o cheche nipa ni nyina me nko jame ne nko na na mo so ne nko pa ne chew. Ye ko ya mpa on so gitum so wona ye sa. Na ne yere kro wo skum ne me ba ne ye sa no. Obubu na gu ho. Nti se obi a woni nu na o mu bu nu ho no. Obeja no. Na je pani chobi akro so wonti wonhwe anim po ye pani chobi an so wate nti ono se ne kura na agya ye kwa agina ene se ye be ma no empata 4 million odwa ba ako snap mienu na je ye ba e be san betena se nti e betena se no hwe manim de o se ma me odwa ne de me de achew e snap ne 4 million de meje na me se mate na me se na otwe mienu se na otwe mienu dura me de 4 million ni ensan mienu beba ana me ba ya na jam betwa ba busia yibie ababu se na otwe miensa ne de ma wo edu na otwe na minyae ti du na otwe miensa no ena minya iska no ena mde kwa ya brand iska no wonye da ada ya wose me ma me hye na otwe mienu na otwe mfiska na ama me edu na otwe miensa afesu me ba ne so yi ne number akoto baabi ofra me ba na wonya no enti afie pa no ne me ba ne betwe pa ene penfam no nkom ko penfo nyina ko to dwagu fom e wa brand ne ni mo so wontie ne pa ne chobi ya na ja wotie no oje ne mpata ene ba enti ya ba na mba ne se ne yem ya ne ya am se ne ya nkom na bia na nsonson timba be man nsonson no me na na adwo fi mo ja ma de achen we de den ko to hospital ne yi no enti anu me no frem se ma me na mo we na me se mo fie no se mate se na na yale na ada na nka nche na me se na na kuro we na papa ye kwatepa enti wo ba kuro anya do ba beto ye enti mema no so wate ne yan kwatepa bia nsema no ka chem na misuro akiri ti me ka se mo nsi wo kora na ja wo so wate te ja me ne me be ho no ma di be 3 days ye ti se konfo na de no conference na na ne se wo ba na me se matem so wo ba de na me ba de me kan se oni ya o kwatepa na me de me wo ha no so na mba no ho ena je ye kwanti e kwase na brentensi yen se ena ye wa me ba ma na ama ena ma na me se ne me ka chem ba ba ko se de ko fa ne ba kan se waduru kuro no kwanti anu wo ba no ko fa kuro e ba e na odi akuro e ba na ozo mu goto oni edi ama na ozo mu goto yinsu mra mu goto ba no o ma ni bi no mo ye ena ozo mu ko pepro bro mra eno mu chi kuro mo nya o ma nya bro bro ni bi ena fe de me so akofa waje sidie wo konfro waje sidie no odi share me ba na eno se o peso wa che bese mu se woti wani na ne be ma da nsem no de na wo ye so no za me no ada pacha una onya ne no pacha de ade china mbisans na be me pesa de be chansa na dwuna na mbeze mi hu pacha na 4:30 no mu se wani ti ya no se na ono nsore pacha de wujia ne be manum ana wo ye dai pacha mi ja tumpanos wujia tumpanos pacha ada ne modu ne modu ana pacha na 4:30 no mu se wani ti ya no se na ono nsore pacha de wujia ne be manum ana wo ye dai pacha mi ja tumpanos wujia tumpanos pacha ada ne modu ne modu ana mo fa se
What's na heading? Na heading. Na heading. Pacha. Kaja usi da gwang. Kajagum. Natita danko. My ears are open to listen to your headphones. Asem headia ye nyantum paso sepen de Masibra e Ewiase Mu Nsem so e wonsha 104.5 FM Dr. God bless Atrase. O hwe table so a hodo no brani no tiny buburuja Dr. God bless mu akwaba. Dr. na umpom ti say nyame adom na so. Abusuafo nyina ho ye. Nyame krai. That's Ramete. Why for power? So, we are going Central Market. Anadri. I said, me, Pia, on a meko. Hey, Nadi, or bunch of Uncle Tumlo, and no crack, Nadri, no Dija. Abandon. God bless. No man in anatomy yet you. Yo, Medasi. Ede, a bird fiduce one year, San Habayaba. Yes, a Habain. Near the abandoned Fana and say, and then a better family plan you do free. Your mamma and baby, your woman is intimate. I have been you could tell me a friend of Quabo for a studio could be anti money. A friend of Quabo Frey. Penny for Bodin be saying, we see many of your beer, many moment to say Quabo Frey. And the Naban a swat saying it here. Oh, your Makuma could 30. You're going on your mother. Oh, bar at the set, the Obon Catian. No way you see the be an baby inside. We makumako 30 family planning mo for baby ye enya problem mo for e set said do no enya problem ma wo mensis grant me ma we your friend kwabo frɛ ukɔ ball so esisi ho esisi miamia bebrebe yenton wonim said your friend kwabo frɛ me best do am see me kyerɛn haban na me hu di haban timi ye ekuro bi da ho emfa nkotimi am ye mu nya wazan ekuro bi down wetina ekuro na to ho ache oba wo pawo e bonus wo ye ho o pawo mema wodo dia fra kan na wano na wonum onyame nsisi na beba sisi ya o pawo utia wo ya wo kasa no no bon wato adi free brabaji bi God bless enti ye ho djuma ye di haban ye di ye djuma mi wi abekire kwa abofre na biem ade esa ye manipa na mi wi a obi wa wonya stroke ye ma me mpanimfo no mutifie obi a ne woni ne di nkomo abre wono nkwa ne to efredua bi sawe me dia best studio mekira de ye ana ye wodua ye wi ye wo twiapia ye wo sokodua o ma mi bi wo fie waja ne wokodwom mane bi na wonwe ono akra to no obi mfa nka hyehye na entiri bi da nipa kon ebiebie ma ho to ye adwuma okumase city mall udu mall na nimu wa TV34 office ye wona chi God bless ye adwuma from Memenda kwasiara de ye nya adwuma number ye di adwuma 0243 64 1860 ba kwa ken 0243 64 1860 and it was 050 88 50 293 Tigo no ye 0277 me na bi se me kan tetende no wonti 7 nkwan ahodo miensa 7 ya ahodo miensa 444 no so ya ahodo miensa na wo de 34 aka ho ye nkwan ye ba fidi so amesi ukọ heba hospital bia ho ana ukọ bia ukọji aduro na nso na wo sisa bia nkọ ho bia mo nipa na wo ya wazan because ye nuanum bia mo ye nu ahodo no nyina so no maduro 3 days na ma consult with doctor ade na obi anu adura ma se wuti na ya wo ya se ya lia bia wudi akina ya wo so asem na ya wo dadwene na dipa no kwa aduro ba ko de am wano me se asthma diabetes prostate cancer fibroid kra de na nka ya ho ye nyusu afidie bia ye ndo so ya preserve ya duro eye raw dido na ye na nam titititi ne ye no ano ane ye no ama omu ya yarefo nya di mo mudi obi adi confirm dia ma sabi koko adokro no na me de bia me ka me se repeat uko bia uko no maduro now soon and see the pakro no bia oye wazan and kon John we still time oye wazan because man na masa kan be se uko 3 days 4 days 5 days and ko biem de ti ameka sa na minim de ti ameka because en haban ye nananim de hiraye ane ye hira so man ne yawi obu anu akoyin seti aduro se opese obewu ana ma kire odua no uko Facebook da ho efe keke bon na wi makumako 30 e work for 30 days after 30 days no en ko hu biem utia wo ya obi apompo bi abo ntimi mpai akre eda wo hu akre we onunku wo ho brabaji bi kakaja ma wasi no ma o mawro nyina ntimi mfu God bless ya to ebo hye enunku ye ho a wo ba efe keke fa kwa ye o mawro nso nyina befu sisi a enti God bless ye ho ye say ade ye tre nuaba eti ye ba fidie so anya di nuaba te se ye wo nua meka se da nyame aduma da se me da bo nua bi a ho
tetene na nanum hyira sa nnua wanyina ene na kwasi bofo kan se bo se tetene na na kura no afidie ba nipa de kwan bi nyansa kwan bi fo bi do ye no ma bi ehu hia tene ba ne akire asma oba kura wawo no akura ne ntimi nante bra yen hye duro kuku ma abofra no fa ko ne tudwane ne mani bi no nom akura no beto ne sisi a kompo kura de aduane e ma de nkwan no ye hye ne akanua bi de abom kompo na ebom minim ye be na ne nyina mena ye be ma obi unum bi na wo tafri bi eno na way back na call baby ti be ma me de maka na dam sisa me do ba studio ha no uri be ma bia duro na o me ma semtim eno kura ya me bese me boso biem be ma we di book kwase ya wo dem de wo de nkasa wo se kina no pa wo tu kwan akwa aba benum ye duro 2-3 days ni enyi diabetes na wo nyina mfiri na wo yedi nsuro e wo nua de duro hwe constic ebro nyu nyina de duro aben hini betene ni hini ni nyina de nno e ho on se me bobo nua din obi wo so he balance wo bi se ne dua bia wodim ahoma chem kra obi wa wonima de cross wati din keke bra me ma nua ya she bibi test ya yam bi powder me pacho ye ho ye nye capsules wo ye ho ye nye capsules bi ye nno nyina ye titi nubra ene ya kan bom ne de nno ho me mama obi awodo amana 4.5 kilo sister na anuma bofudro bi ada o Emmanuel Assemblies of God he ya me bodi Emmanuel Assemblies of God he ya wa we 4.5 kilo edro no ya awo mere dro si free me se nko mo bi nkodwale enko be bia mo bi nya waza awo mere ya dungo oba wa water mo so na wo pese bia wo pese wo chim se kusua e ya dungo unya dungo anum ne tablespoon na no pa wi anwumere 3 times a day e ya din na wontimi wo nkruma bi afa na tuoja uko dwoma e mane tonton ma no muton nkruma no ya hata ma na wo yambi opa afasa opa no bi se nkruma nkwan nom obeto se kusua e ya din broso a pebese enye besi na ya wire na bena besi na bena no bon sa yam fa fo misa mienu kitinkiti mienu pegum fasa obewu sisi a tina me kire awo mere me chose ye ho ye bibiduro ene ye ma menem ne de de ba garlic ye ma menem dim fimfiri me ma no kra pese de ya sema ya because what to books obi na e kan ma wo de bra ye kire onyoma ye me pacho me se obi aduma spices a ye di bebrebe di susan so bebrebe especially ye mema e de no ma bebe ene ma kra so e ha yen spices say wudi eye no ma miensa pe jene ana akakaduro no enhwehwe ma bede de say ye mane bebrebe ye aduane a no mu hwa hono no eno kra na ye ahoden akakaduro ankasa eno na ye ahoden pa dia ma mehwehwe say wo be yam ni nyina de afra aduane wodi owi ana de garlic aka ho na wo de jene aka ho obi wo ye aduane wo si jene ndo so no apa half de ato emo bi tunkusua ma yesese bi nwansena omu tukusua gu jene ni so ahoden na yese wudi ade ahoden ne ba no no matwe jene ni nsuo no nyina firim obi wo asabi ka fra mpedu asampanifo mfa nchame onim okoya o ma jene ni so ade otwitwa na ade chi no no asa pelotu no odi tum no odi tie kiro se en haban ni hwehwemu ayaye no oba ebe won piwa nyina medi bia baha piwa enanzo bebere nka biom tie ba ya kire tete nyoma ya nanan me ne yedi pacho ma me mo he number no me mo piwa ni dinami solid free ya number ni 0243 64 18 60 050 88 50 293 o ma mbibinya stroke ameka de don ye frɛ nwa bi 80 mo tan pa woni na mfikyire na 80 ni madekro nwa but 80 very good French for kasa but nwa bi wo yen akanfo ye frɛ no 80 ye stroke do kese pa 80 no nwa ne o ma hodo mi enan kra ye wo nwa fita ene wo pobre ene wo nwa pa ene wo sa 80 ege nam fitire o ma me bi na stroke a me ma ne nwinam asade o ma ne bi no onwe me se meka uko bia okɔ no maduro 7 days ni pa ho a mama papa enfa wo dihye ni nko obiem wo de wuti ya wo ya ukasa bi onu so onu mbon kankankan woni we wo posane sa wo sire mu to ase nyina twetwon breast cancer wo ma de ye ho e fe keke massage ye na wo ba oni beje ye de banku ya mo kan ya ase na mo di nsiogu ma na makoto agu bola so no me na ne badwa na ehye mu na kyerɛw ego ye ya bibiduro enya bofuduro de kire no haban me sei enfa obi haban bi won ma se wo hyekra na wudware wa sisi wo se me da obi ni me da ada na me sisi haba we ka mom na me fa nwale na mfa nkoti me anya waza me se obi abekɔ no ho be ye wa aduro na nsu bia no e ko biem oye waza haba nya me de hira haba so dum ane tira sabi mpanifo mfa nche me na na firi mu na na bi kɔ akura ahema afɔ no mu di nyanya agomukom nyanya wonu ma de ye nyanya wonu ma de ye da ko metwi
saa dua we ahomachemu mogya besia na ma kire onyoma ahomachemu mogya etimi ye eti na etwa ujedi miss people obi obetima twa ahomachemu na me to challenge herbalist no enye capsules eye bibiduro ene ye ti ho ba na ye catch say makola bi nkofa capsules ngutu mu ma wo say dabi uba ye ho kra efe keken haban asmaduro siwo ana de efe ye oni kan say uba ye nyabotre kire nnua no we ye ne nko ntu di tama ema ho utiya uya uda uhwe nkromu saa obetimi de obakra ni dan sisi time mami we ba ne menses the time na so bra mami pe ojama na ojama first ye nanan digu banchi so om de ofo ni yedi titin haban ye ho ye nya bofuduro ye ho pache opa bofuduro e ma ho titin haban ende ye ho god bless me boy number ni biem na ma kire P1 ase na ma sorry hwe on se me de we ba e sawe titewofo no na edi bi dware funu panifo mfa ncheme enu akure ye obi wo ho a ye we sawe ye duro pa but ene ye muni biem saa de we ya me bodin a ye frɛ no kwabo frɛ no panifo se kwabo frɛ no enu aye de ye nua makomako nan obi betro oba enu obi menu obi amama de ye duro eti ma me enfo ya de bi nkokyiri me anya obebrebe enu kra bu abam enu ebu abam ama wo kra wo te he ba bi nkan no yi na fidi afiri ho ye ho de mesi ye nye saa ye duro num ne nanso 7 days wonu maduro bia na kwansi wo biem akwala opone ahwene wa wo ba opone ahwene wo ma na amudi wo fufuo wo ma mudi wo fufuo tintim no efi na wo ho no hwehwe gu rubber so fa fomi sayira fa sra kra na mama so away back eko oh ze haba o wiase o ana nyame so ama enim de na yesu ya kire bi tie ye ton bi ni ya kire bi obi ka say buy one get one free kire ni oma ama ye kire titi miduro me patcho e number ni 0243 64 18 60 0277 ma me patcho 7 nkwan ya ho de o miensa 444 no sia wo de o miensa na wo de 34 aka ho twabutunu no ba ku ye 050 88 50 293 yewo Kumasi City Mall afena me da go besi ye de Kumasi City Mall udu mall na nimu ho a se ye nyansi bi afena ye besi ye de no Kumasi City Mall udu mall na nimu ho a to ani TB34 office kese o masi network po tintin wani mu wo fatokro mo wo de musa fa kwan so wonsani fa so na po ni sie ni mu fa ho saabra oba beti ho ya dua kakado obi kura ne ba wa wo no misa kakado dua ne ba onim se de akakado lips tie god bless ye do ye ho bra ne nyame sawo ya de P1 no eye bro a ya so ho fire rice water ma o mandi eno ma bi wo no ma enko adai Ghana nyamia manum die yen kire ye man na daachi the gone me ba ya bi anche me kire nkofo haban free me pay free 16 years up to 20 years aban ne mo heba fo ne kire bi free nyame kire obi bia ta se ne be se hia won so Dr. God bless aso ne kopia no yen to ensem no so abranti otie wa kofa na hire na so bodua o so tunadu o tia no ho hye ne ye papa oda won na branti a won what so suku a samre ese nkoko nanim no nyama enkoye ni mame oha ni apanso demani ha pe na dagu no so mu nyina na me twam ho basima me ba ebusa no na na ka se all fa ne no o twa video na se o fire ne ire no oli frigi montom ginegi hanas all fall down afrikutu o twa video sans mebusa o so be ya no ne ba sesia say malaria fever what running nyadua heba Mr. Fresh twadan no hia prensa eji to akora ne bewu na odi twadan no prensa na oba na osade homa so de tu ni kom odi tu ni kom na ose oba bia ntimi fane sanso mu da disa boso mi nkununim na akora benya yalesa ndi so si school mu dem school ma ana so bobo dam ana so obewu enti mo si school dem onkotwere exams no ena oje nsan wo mo ohwie nsan na de ma ni bie no oguno busam se maame obana ba me na ko school na me me na ko na so ba me na ko na me na ko san prensa na so maame onim se obi ho ya boni dua hu obi aboni dua ne adane anipa na se awu pen enti obana ma ni ko school na me se me ban de no ho tono nko ade a me na ko school no ena ogu ni nsan no ogu ya me de me soro fifi okra na me ba mi fie na me de be da mo se me soro ma da wo mo me asem na no ba cho ai me da se je yankotwe manso ana ana mpacho de me ba sa mo ame na eja me ba ne nyina yalesa nzo se ne na nkotwe manso so ade aboade waje mpata waje we oba ne ho nto no je musa se yankone ne nkotwe manso
What a one Huni Valley. You know me, Joe. And but your mamma, and a baby or their crown call, you know. So, what teaching us or any day on a mamma on San Akran, mammy. And I'm just saying, country man, so young calling to come on, Nancy, and Conasum Jim. And as some dream. That's it. I'm ranting more cover. Don't want me carrying out here. But I see him Conasum Jim. Chance your horse show. Mpanya Womba. Oda ona. No correct. Yes, I'm questioning Musa. So school. But I one from the Bohoka. But I And now go school now on Pana. Basho David. Oko found school more. I get on Mukoyan school. Saga on the Codino. I'm Bashan. On any umprano. I'm Basho David already or Honum. Until Musa some years and also my Baku. Is on my new Baku of Baku school. And these are. And yes, I Bakone the honor as Akasaka be by intimity. Emma intent to take a crack into Muana Mukushia for you or Hine air. Uko school, no, none will a jai. But China Menan to Kakra. Kakrebi, but China Munya and Nanas in Jai. Mujai crash. Tibesina Mujai. But you're there for the Yasa. I'm not able to the cracky to by and the Namunya into Kosnasa Kunya girls come on. I should have Tinea Sabe was a call Jintiada on this. I didn't toss Matiaka and could ask one ding. Uncle was one of my free bay. A man I could share again school. But you not you school and in more class. There drew time I was say. Ye koye by assignment been see this time I koye no prep time na me hu say madam football be catch me say boy girl be hwehwe na me say girl be ya nti me koye na me ko na ye o hene na ona obuza me say me na from me phone na me say na o say as woni manim wo baby na me say baby he na o say as woni manim wo macro na me say macro de o na madam football ko tinti ameta e ba na chen nti bia de o kan de e no kre but you move on na ye adamfo na ye de ebetena nti ye de betena ye no montranza obi de oni dran ye nti montranza hono busa no se okunu ana wo mpena bi hono me busa no se okunu na se wo mpena o kan se na kire wo but o ka chem se David woni kunu o ka se oni bi woni mpena but chan oni banso oni bi na wo da ko no so ye but chan busa ne sem ti me hono me o kan na ye me na ka na be se wo ye first question but chan na me frɛ madam for now or the buy na me ka chere say ni na get na ka say oni boy na obi a wadu say ya wadu peme so de na che say oni boy nti me de me busa no questions as obi obeti me yima no dia elementi as nti hono me friend phone so ana me busa no say oni madam for nti me friend madam for no busa no madam for no say girl no or boy a one ne hono ti hono me friend madam for na me friend girl no conference call na me ka che nze kofi say ni na get na ka nti me be so de wutie bi ti bia edu ba bia dance nti no say no kre na meka no ti me frɛ gam busa na again no say no kre say no boy by be man hwe no na be man so pe e ma say mo hene ne pe ma say makoto no say one ma be 5 e won dem danti on de wontimi ne ntina bi nti mu na say na didi nkomo fa boy no no say boy ne mboa no de boy ne so hwe no nti me busa ne say madam fonso ka chem say e go na wo nti ma me busa ne say yes wa wo no say o da bi enya no kre nti de bi as me wo na bibi ka che me say me ko madam for no ma ko nti me ko no me duo me ho girl no na ofrem ka say eh yes wa ba hanum si na me say ba madam for no nti me ba no na mo say girl no gina kwa no ne ohene ne gina wo nti me duo no a me say me cha boy no em say na wo hu me ne girl no chat dada nti ohu me no sha say mu na say wo tu ate to sha say mu na me so me duo me so ma anche na me so me twa na me ko gina sa me no ne gina bibi e ba cha wo gina bibi ni ye bibi ansa na uko busa ne nsem but you da mi kan busa ne nsem ane ka che me say oni bibi asa ni o mbacha ni mu oni ne ko da wie no e chi no ya say ubusa nsem hu yesa nti me ne ko da wie na me hu say others boy maybe abu a me frɛ na e ko waiting nti me be say me pressure na manaka no kre nti me ha na na che be ka che me say yampa na o kunu o boy bi wo ho no ma one na wo ba ko am say anti o boy bi wo na wo ba ko na wan kan kyerɛ me no e che say wa shada say bia obefa be ma ne chi na say be ma no na mbo nti de wo kan wo na wo twa ntro nti e wo mu no me ne no frame na me fa me delete ne number so cause na me say wan kan kre de wo kan so
madam for no counsel no kre temu on was a frame ama no school sister bi frame ka chem say the girl on can enye no kre na oni kunu bia ho on ne de on ne wo ba no kra on wo da yana really me so de milim say oja oba school ntimi de milim say bia de ti bia won ntimi wo ntimi de metwa bibia so ntemu honom no ye ko fie ti ye resume made na me ba school no me buy no na me beti say sa no ne boy bi esa champion fe no LeBron no wo school mo no e fe no Thomas e wo school mo no enti emu hono no me ko busa no e ma me ko ba bia boy ne ti na boy ne ti town nim ti me ko wo ko busa e chira ko busa e ma mo ka che me say enra kra o ge ne ba hanum say o oba LeBron chain e betena asa me pon prep ansa na o ko school na busa so no hwan na ba so won na dan fo bi na ye de e ba hanum say ba get na dan fo ne tena nimu we ma o ge no ko inside honum ene LeBron ko dim ko mo ansa na mo ba ko ti won me fram ka che ne say sa me no wo nya na sa ne be ma foforo side e wo honum ti wo na wo ye me masema e ma on plan ye de eja wo no na wo twa ntro say on plan na sin na mu honum ma frame bi no so an frame bi na be ka che ne say sa de mitimi ne entina bi mitimi ne jaye asem na no ba sha ti na no da wo in school mo ba sha da bi na de coin ba sha o ba fi ana me pese o fu hu kola bonese ma wo ye ntina me pa hontuma pese o fu hu kola bonese ma ya mo yo school na de ko fie ba sha o ba mu ye ma kwan ne bia o ba sra me papa no mami fie o ba sha o ha dai ba sha ai me si me nya ba ko nchen ti hona na ne ko da ba sha ti no da impression san hu so okunu ba sha 2 times na hu so okunu ba sha o yam shew ba sha mu so okunu yam shim na me bunzu fu ne pa ma me di na tem di na me ko sha ne ka den ka me bono o san hu se o ba wa wo ba sha no so hu ye o den me hu jiri me pa so an kan ko na nche okay ese ande wo ya no se yampa akofo obire so wajatum so akofo obire ni kunu yo hene ese o na so odiom dindindi ya o si bi ya yewi sa na ma me ese yesi duabo bi so e ba ne se ne bodia me ba cho na me wo fa ba ko no ne me ma me nya ba ko ntien fa se enwafo ana me ma me nwa na tim wo fa ne fie enti e ko ba se na ma me bi behind dan ma me no mo se o ye konfo se bibisa enti na me wo fa no e bi o ko adwuma na so oba na ma me na ka kire me wo fa ne se me ma me nwa na oto no ne ye baifo na ono na e ma na adwuma nko so na ma na bra ba ye basa enti e be ya wo ntumi ma me nwa no enti eto ato saa ma me na o ye konfo no saa ba fie e ma one mo fa ne bai e ko she akomta rebi bai me na abusu afie be ka che me wo fa ne say me ma me na nso ka ho bi ana one me ma me na makomo ba yi abum na mo ye saa mo fa no nti e be ya otumi ma me ne fi ono ma ne ho beto no ana obenya like na djuma nso be ko yi ama no nti wono ma me nyan so nso de me kone nchen pa me panase no nso pe ma asem nti aba na sa no frɛ me kani nya che me no osu na me bisa ne say na waboni kuna ma ne no se ai wa frɛ na ka che na me se no ka se no se na wo so be ma na ba betena nti obodua hone bodua no ba cho my ma me no behind that obodua ba chai dia ni nyawo ba cho eno na minti mu na dua no so wa mbɔ no wo manim o ka se me matima bubu toilet ne dia obebo mi dua sa no no ne ka wo manim ba actually so yasa ko no no say na no sha se akwa daka mankofo ekeji yugu asori dem ko efu achi ye hoafa siniri ma afu achi ye hoafa na maku mpanifo ne mranche nketwa na atwimpra anda ukwa asori dem a memene da ene ye twi soroku twi tobo asi twi mi tobo asi ene ye twi soroku to roman fo ya methodist fo ya presby fo anglican fo ya ye twi soroku kwasiada ne egu asori dem pentecost kron okasuna ginisia be wonu kron na kingo dianum teta na enkukua ya huhurumunu ya tibidi aduanu tu mahowo asofo wase wo ye de tene men soro ma hwe ye bi no sofo hye chambers wonya 5 waters of guinness praskiba aba ma ku pene na 7 no kwasiere no de be gira popitim praise the lord hallelujah utiane nye utim se guinness pa no de kasa no
ano ma na sei o me etimo sofo nka no kure emu presifo nka no kure asoja fo nka no kure ahimfo nka no kure teacher fo ayenwenga na doctor fo so anya adwuma abortion ye yi nkwalagu ni akobo anya me adwuma wa so dem o ma yi sei man ye kasa kirefo fine any futufo man ye tuefo the tuefo Nhyira 104.5 FM Ewiase Mu Nsem ye from gonga jatanini abrante me de wo se konkoma fo agyan ka no kure ebi ogina owu ni nkwankwanta imfa bibia nzie kramoda kan osia basa se do aton sansu no de ntwide na kwa samado utwa friends oba no ne da utwa video ashore bi nante mutayo bachanya no so the camera si baby na utwa ba wi ade akoche nam from hwe first time sam yiye we good o esen kai we bi bachore bi wan twa video bachore bi tena produce video abaden Pacho manye video bia. Audio bia nso ni ho. David. Audio bia pie. Ese ye pie YouTube ye de nka bi. Te bia ni ho. Pacho David. Wan twa video. David. Cha. Ti enko dwato a. Pacho. Me da se. Akura mo akwa ba. Eje. Cha ho ye. Pacho ai. Cha banie. Pacho ai. O ira kan se bebre se na nso ka. That's the way. No crazy. Woni agya no. No crazy the sen yare ne bae no. E man taka. Mini fielity. Mina mka e fa na. E man se mini fielity a mini fieli kon. Na se kon ni wa tre betime siso. Na onti yen. Twentimi siso. Onti yen chen. Ntim no ba sa yare ne ya chase no. Na me se onko fa no mra yen chen. Se na e koso na se na no ka se yenim se dua bonti di ka di dua no ho djuma mane kusi. Still ana kiza hotomba tile de tianeti tina de ba mu se ne nana no ye nyina mfom so na kwara na waye nti ekwan a ebesre mo daroma ebefa so a ba ma ye benya brante na echopa na se ndwa ato na nani anso a na bo ade na nani anso na se de bia ka chira ye nyina mo ye mo na de aboa e de ze dago no so bikura na waye bibia emfa no homa bia me na de foforo timem suso yan hwehwem nyemu se no apa dia we ne nso ano nso ya brante wasi so no ho fa no kre ene de no be Ghanaian president ene de ya no we school bikana amampani akonya okukura ko transfer bia be na wa so afo bi omoto wa so we ba onua ba wan ko school ko di sa en semfu yan ka obe ba onua ti madam mfum so na ba ti wadi semfu ho mate e pass wa jetum o ma me no pa da na wo so no bending madawroma ne nkola no kamion fa mate of also transfer na nso ka bi kakra na afei me nkwa bejafo eso so ntwa video bia o sentiment na ka ni nyina no ebi wa anya no kre se o de hangi ko pa ba bia se den ko for ba bi e wo konfo no se nyina anya no kre na emum nyam ne betwene tan se tie bia se awie tie se ahwem se efinana efa jatu anko na se tie bia hema no honto no de hia no de ka nyina no eyemogo bonde wonya ye wo fa transfer ma sima be ba ko mi no bi na abejafo ensumna mi o fa mo akwa ba ho te sai ese de wonya asemu onso ba se ofa una udi animu una lidi attack no sa na nso ka na ofa ese ajase enkoju atoa eno se enkoju atoa wode ne ofa sa na nso ka yo we de eso media asibebre ofa ka sai tio meda abajafo ne atiefo nyina ase se sene enano ene agana kano me so me no mo ya adwen ti me so me stress yenko dwato ano cha nyenko ntokwa so e pa choda ngeko pe gloves asho dabi ni se mo black belt nka ko fa boss esi ane ne egu fi onya asem ketwa temfa nyina nguo yemfa akodi nyina ngu fom yemfa white flag medase abajafo bia mram bia na fe yemia humantumi kotie yetiefo nso adwenkyere nan fa part no to so Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM ohene mami pokua Ohio US memwajo enan meutie Ewiase Mu Nsem menka se owura Steven Banfo ewa ene owura ye Evelyn Osei Tutu asemwajo ene owura Kofi Echampon ene owura ye Agnes Fofie se menka nchoso nyame aduma 6 September ya yenya so ena womba omade nyina na omoma akwasi Banfo
Famodi hum flowers bi ofio a wokotie flowers na ne hwan and Mavis champion ti breso a akontambe kan ho e wo enya so bia kama ti se woni makwasi baafo ana woni Mavis champion a famodi na nyame adoma 6 September ya bosume die nimde to so ensia e kosieda no pa no ndi fa e wo enya so e be dedede pa ti akonta enya sam gitu a metwa unsuo ya akonta kwasi metwa unsuo ni nyina ye caveat the go eneye menua baby awda Jennifer Brempoma Agin we midwife we Ewiase District Hospital me ma awda pa na the go na obisa branti se ni din wenya an wen the go me wo school na metumnika na me mika tu na mkonya na amando no sir okay Matthias the go na metumnika akom ni nchiremu na metumnika na the go ya breso no se ye do ba din to so a se na amando ne yiri ni saa na no mka no de go ba saa akọ na ase asore na wanya de perfume kura ne se ode ne sabatu ko mene na de go wadru heaven na media chese mo free wo school na trabasa ko mu do no ya de omo ma men mo papa mo ye no omo ya kura atra so na ya kan se no ya na de go ma hwe hu se so wo ba de a na ni ko no ho sebaya obi manyem no na ememma na wo school no omo maame no papa no omo to omo pa hwio de obekwa akofa ba bia emfa ne ho saa na ekoso sesei na me dia mesre na no kura ni nyame me dia dagon me mfa abusuafo atia bebre omo ta na ti se de kotoko anya match na me mfa mani mfale anka mi mo omo dagon sabi mpedi asase bi ebu sabi anya ma atie mfo mani mu a abadia ya yasna bawuo the go me ba Sandra ne nam hoi no wanyam fi shabe se dunsia dunson me hweka mabo de na kwa secondary school no wanyanwie maye panyi emo ne bra hweme na se mhusa brantie bi de ne tetan kwana bi se bi mpedi asawi ni bi num tramo no de ba batabata ene wawukura ka de go me pe mukura wo no na se bi mpedi asabadie kura ya na ne yiridie su ba dan de go nsam wo asam na ya ya ntimidia me kame onse da bia no da go amode me kwadwa ato bia yetie na anu anwafo asem kra na na mu adene no anwafo ewuru funu de ma abusia se yire ne na abusia mfa funu no da go ade me kwadwa ato onse efai etimesre sabi mpede asam nyani paketo asam nimia me assembly my domako disantina to abama me etimi dimanim sam dwa ato ahene misanso ye nkoso anyi nyani paketo etimese munum na momfo na munya se maami da so ya na so kanka ya makosai wanwie sa 7 na me mesraw momfo na papa nso so no ya dagon edua ya bedane a obi age mpata na ya dane dua no kensese sa yale ne da so o na mum dagon sa ya bone no anu hu amfa da bia me kan dua ne nane upa ko heaven ya nane mawo why bone unu nyankopon client bone no anu hu ansre bone facha on fa nchaw ti mesre na dagon ya hwa de wa ha me de mesre enne wo abofra ka hu ye unya ska ka yogurt na famak na wato no adibi na wa ma na mfo bi wo ze so unya ska ade to so wo ze so ha wa na mu o eba se de wa na ni mo bo se de ekokun odwan bi dagon sankan hu atonu a onzo se de ma asam no wajai ne hu atonu a dagon ukoto abrante bi no ka se waja ma pe no pe ma pa wo boa ni sikasa wo do pa cha 5 million won kwamna no wo san mpaboa na san ko wonyai eti bema nuhu na wo akasa no ya wo asem we se ya ka na di wo san yi nwa no sa wo hene yire mu ya wo hene yire mame mo bano mu kwa mu mama ni nkwa no pa mu kasa de oye nyina mu nim se abrante wa fo bada me nyini da so de sa ma sam ni tin wo to afiri mu nchen no wonu zo atum nchen a mu be ye na we de mfane ma ha no antim wo de a ene no ne nam down sa obi a oburu nsa opeso ogindi a woni nam down sa no de jindi ena je so to afiri mu ame no papa nchen ena mo so matena se no te ba bi ena akohwebra so ube kombe konkwa fayi wo ya hia no mo emfa na mfobone emfa ho mo ayonko sese wo kwa asare be ma kwa asare uja asare ya che ya ye fe communion fo atinya kokodro kodibi utumi me
mesra sesa suban na sabrawe yadagon na no meka sembi tira say me sesa no da biam de mabrabo ya futuo da go mi si abrosan aka kuma bi se me bebo so e ma se mama yi blocks no nyina aton asase no kra ma ton etibi dibi suban tufo e ma se mamuaw be ma me katrew sesa suban e de na ma se be yo ya wuta se anu da go so kanu kra nanka nyame de mfom so acha na ya ye afiri ne so a ya se won kan ne mo were e ma dodo anu mo da obekaya kan ne nanso anyina ka ho eso senmu mebwa obaso acha se nipa mienu ya na anu mo atwempra kan sansa mo anka ho na anka ho se suban mo fa se no hwa no fa yedu utimi show husia na utimi kosku ya kwa animu kakra utimi fatai anto osu afuso emedi president minister an assemblyman ugaze say ya ya na ka yede tete afam so hai okwadu obire okwese say kamji assemblyman kamenya no mi ji assemblyman kamenya assemblyman me da say ajubre assemblyman ogoro mwakwaba ejezo yejiwe deɛ ɛdi kan mɛsɛ ka mebusa aberanteɛ ma ayi no wɔyɛ ne ho adeɛ deɛ kɔs nante mebisɛ wɔyɛ ne ho adeɛ deɛ kɔs nante ɛdi kan wɔyɛ ne ho adeɛ wɔso ɔba no wɔyɛ ne ho adeɛ ɔde nsa kɔ kɔhu busa aberanteɛ no wɔnyɛ mfomsoɔ ɔnyɛ mfomsoɔ wɔte ɔbusa ɔbaa no wowɔ kunu wɔse daabi uwo kunu dabi uwo ba wasi dabi afum so ayene de hin won de ko school we share ni yonko ba ono so o kan o ti ase oba ne dada no na ka kire se onye no kre e de fum so a be ma no ayene mu fum so ayene enti adam ko di duaba ne si ye aduaba de se ne ubedi aduaba na kwa fa so di aduaba no se nipa ne da wa enye wo no aye o ka kire ne dia asotwe ne ba no ya twi hawanko aso na se ebi kan adam e betimi atwe aso na betimi atwe mu ina aso a asotwe bu on nipa bu ya remfa ne ho tabi obusa no ka kire no kwaji tu mu ogeze ne kra me wo kunu ana wanti a ano ye de ene tunko but obani ka kire se menyi bi mi hu fo so akwana ye mini bi o se bema o so ba we dan sebia ku tebe nyado se ne bo aduane ma anu no sa ne bo ma oba ene na mafo mete abane de opa kosoro mafo we de ya wadvako onya fo so na ade ba ko wo mu ne hu papa na simo kan no wade pata ade ni diabonde ho de no ye yo je pata o je pata ni eden obwa o tela lu obwa yari mi na bi na bani yari data mo ni fa ko se me ye na duro ana me ye ni sei we ni po aka so ware ni so obe no wade o mo ko mo na ko mo hwe no ene senya wasema say asemo senya asemo asa obi se obi okobi se bia ku se benyado e ma bi won mo se be munya kwasafo o munyimi yo e ba ye wana no wache no anyo ono ahoche ho e bi ya le ko ya di kwa ni ono a o jona num amu de na jona num no jona num sesen so ne ya no am sa asem wonti masa yalo no anya no na bi asem no won asem wonti bi tie asmo ka brother na o twam na mse won na so na o twam papa betra no mi won de e potara agiye no wo je potara ye den mabodua edua me bo wo no e no christmas bodua okay asem me kan place wonti ni tienie last atimo papa no be kan ye ene e do na o ta be kan ye no ka say what the pattern e pattern o giye no o giye den o jesu afa na ire na eke adeti na stella ya nde o one o so so di ache
wo de asem ne cha ana yare no ho njina me se yen hwem bi kwa na mfiri ho very good e ade foforo very good ne mu se wo ka se onye mfom so a me kwa me go me ntum wa mfom wo wa de wo nye mfom wo nye ntum wo de no but onwe se obia na dwene waje pata me jaate but yale no ho pata na oje okay Friday man on pa bo se waje pade a enkora dwosu go for be yire ne do kwa infina no monim na o ka se oba ne ka chem so ni kuna eno nche se woni fo e boka ma me ka se ncha akoba okofo be ogoro wonim sa akofo be ogoro wonia no wonim sa se okoba de what pa David okofo be gire what pa okoko hia no omoje pata de ma no okko aja na de okko be ma no oba osabe sun se pata de ma de sha ade be esene ni mo no eyi bi ne die no ogoro me da se o ja se me da se o se ye bi ne o pra de gire no ti ma me ga de kwa chew wonim be ma no akra no nyeme ade me just ka se so obusa oba no ano ba ni jitu mu sem wo sei ano nche se onye mfom so oh you know what can be who's that with the saying and say what is what you and say bema bia bo be digugu dabi ogoro woni me bi woni me enko ase ye fo abone so yeah what did they se onim me tuemi me ba ogoro wo tuemi se onim I from so le mo so dey I from so se dey ko fo be yire se dey menti afo be yire se dey menti se o to mi sabia ko sabia nyaado ayi se papa oba akoko ana o se no o se mepew o se wo kunu o se mi ni ebusi asasem no ko ahemfia e be ka se no onim no ko fa onim a woni wona ka kire ade woni mo ade woni mo no ogoro anya fun so ogoro me ba e se de o kan o de e komremo na se o de e kona no na o kan me ntia se o emla wako fo be yire me ba nipa no onim obana nka jesu okunu akofo ba no se kwa himfia ana se ma wa himfia obeka se na onim na no beka se na onim ti ko free ana se boka mebo se mebo ogoro ono na maka cho se no onim ajama nso hwa ade wonim aya fo so ya beka cho se ko free wona ka cho wonim we wona ka cho mebo ko fo be na de besi o je titi se wonim dia ani esoronko se wonim se mami owo kun ana ko won se manso asa brache bia no owo me da se lam na so brambi na ba fo brambi mebo o kun ana brache bi odi na chi ono ana ni kun ko o se ni kun na etia ana ne bufuye okoro be man ko bo na so ani do woni se o kun no odi na chi but woni obusano obani jitum o se mi ni kun ajamanso na wo tata nda ko se mu no ko fo be yire na nkwa himfi na hwede bi obi yire die ti o ogufo bi da bible kra no enti enfum so ogufo bi do enfum so ko bible de oba nwale mienu ogo se onya enfum so bia wa che na dwene obi akwa se o che na dwene bof yanko onya enfum so bof mi tio ejawuzi ade ndi o nyina bia na ejaman so ka no hwe unim me fam bible say kane na ne enim de enim ne ye ne yeni hufo but ye minim sese na tie na meye no eno de afobuo dam so ababa wa no wanka na nya asem kra na yenka mema ba so wonim lemu e akwa wo school onya say 18 19 years man in school oh enkra kiti I mistake you condom eje usu akra o sabe ko school akra kiti o ko school onye SS mpo SS onye sabe nyansa be pa na wo sa SS akra witiri edie ya na akra ni su anti akra no school mu no ono mu akra mu wo ba ko wo sa wo school wo dwe ne ba ho wo dwe ne exams ho wo sa dwe ne kuru keto bia wo ne tie na no comfort papa o betre he wa no se comfort o ganu hwe enya wonya akra we hwe o ehunu na de omuni se Ewiase ankasa nyame onim adwene nyame de maye no wanyu so abebre hwe ye wade bi onipa mu se nipadua ni nya gitum se kim ehya ase se invite yare ahodo pidi aba onipadua mu akra we problem boy ye otiwe ni problem nyina wo ye
ensema wotete ye papa ne che we komfo on kaso e komfo no better no see there was ohu na de on kaso e komfo was a spiritualist ohu na de meba what what na na otekonwa so ogun nsa na nanu tie on kaso e spiritualist o yo hin on spiritualist yo mate o yo hin on but the kan ne say ogun nsa na nanu tie nti onu ogun nsa woni sunsumfo ekasa nti akwai saa ne manwa no ana saa ne manu wure unu se hu timi kum nipa wotetete saa nsem no anu ne hu ber ne mawuawie unim se ehu timi kum nipa so obi ka asem bi cho na gitum na oyam hyu se kim eno kwa ma pressure obadwene ho afa na unim se ehu any pressure timba bebeto so afa won se wo ho no a oni padua na chase ese twetwetwetwo wo ho no na aye ma hyew odwuna ensi so because wadwe kire wo se ba bia aduro ne die yesu akofo obeyire owuo na aba bewuo enti ni padua no ho nto ne da kosi se wankasa obe ka kire adwene se obe cycle adwene yie e dia to ye se no say na ade ne tie de ko de me ka kire abante wote we nyina se hwe abusuafo papa no enfomso ne de sebe me na wo ka no onye enfomso baabi but enye tie enye se saade ne besi but asiewie esi ye nso na enye ne enfomso obusa oba no na nkra girls any boys voices esa sempra ya twe nyina sebe e mai no ma da esa nyina de ewu anka wo de gon anka wo nwuye Emma no madrases ananka manfo gase eni anka wo de gon anka wo nwuye boafo do idea boafo oni mo asem na jai anka wo nwuye oni mo asem kan ko boafo oni mo asem oni mo asem that's what in the girls schools students for ekoko twetwe mpra wo school man ka we no serious anything serious anything ba ko sami busa no busa ogoromesa busa de wako for bi na onim de okwa ahemfie aka chimpanifo bo no kra maye ne mo na menim so okunu nananum de omu nya o nananum de omu nya o so wanya aye genti na omu nya o waye ne yire no good oti waye ye be boka but ye make can say ye the by in reality about you ne mfom so ye waye ye hwem hu say aye sad na okoye no na no ho hyehye no me de nye no a je pese hu no mahwem wahwem oye den oye spiritual oye comfort oye mala papa na betra ha no ma wo so gunsa ofreda na no tie me bia me de mani na ehwe mate midimani ahu akwasibu afo breakum nam 1 enso make the point ogorosi dabi onye mfomso kwasibu afo nso akasa nkoso de osi dabi abranti na mfomso sanso akofa obeyire wuti Ewiase Mu Nsem ewo agi asante memboso nhyira 104.5 FM we ekoso miami ahodo enye afutisem osofo Joshua ha me manesima kakra no adago no so efiri na no ananse firi ni obi abranti na kwa school ho de nso so boni aba no so obi si free senior high no ye mode yere no Senior high dem you school no na obika also Joshua transfer na fe diagnose na fe yanko Dr. Mensa so yanko dinkomo enfa part 2 and so enter us ayasunsu nsema mo de headquarters ensem doso po nyina ahemfie also Joshua Makwaba ya ori Jawsu also na mpom ya mi adum tim ahode da obo de na se se bia koso kama ye hu na ache se hu afa ye pa sao wa se mena ye Yesu ozana no ha no ti afumu so no kase mountains akra okay Bible reader ne kai so odi osibo kese ekohia Yesu ose ahwe ni ye no se aye osebo nti osibo kese na ehia wo ehia me so Joshua ntio Jawsu meti asem no na chese asem ni asem watana so a abrante na je ne mpata da meboa na so waje ne mpata na mi mo ka asem meti ese mo ka bibi se on sign ne mfum so ntum na mongo janto ho ne asem nhyada nti asem mo ncheche wakrama me eso onye ne mfum so ntum nyenko janto ebusia abusua no se omo se na je mpata omba ne ho nto no nemu se yanko twema nso yanko ntokomu ana nom se dabi yanko dwatoa jomo kana no o ma transe se aka ho asem amuaje ho mpata awie se dwanto ba mbim ne esa akọ no na se on de waje ne mpata na onyi ni se on na ye ne sa sansa brantie no wa ni ba ko minu mensa nan bi a se hwem bi na ba ko na ye ne sa sana na ne che se ho na janto na mo ko no
moko na area ba ya hwehwem ne hu se firi wa ya nko ne tokaso samu hu se na ya ne twuma nso nye samu hu se na mo be sa ko dwanto abiom ya ne twuma nso nye ye so so agye ho ne ma wie na mche se ya ne twuma nso enye ye da bi ya enya manso asem na agye ne mpatade awie ya sa hwehwem na ya ono a because we abrantie wetwe na we ya ade egu abrantie kraso o sunsun ana odi amanta abrantie we enya dua na abo no ya mo ne dua ente me catchro pi sa abrantie na ha we papa no papa betrase imante na etam no ebo tia sisia monte ne fa pato no sunto aso obano sa wa hene kono wono wa yesunsuma de eti abai enye du yabo adekon wa de ye obi ofra obane kra na dwo no wa de sa ade ne yabofra no ede ehu seme na oti starting no abrantie no na wo mo no wo konfo fie na wo dandua no abrantie no man na kola no ye ndan ho malam ena wo frɛ we fun sɛ obi na ba no ho so wo nku no ti ma sana ye hwe akira ko hu mo shagwa na ye ba arase ho no abrantie ne baby abrantie no dan no malam no dan ho no na mema na je busa ze mina mbusa bi busa ne se una ye ho malam fra abrantie no se na musa sa dan o se ohne no e wo fan bia da bi o mo ko no ma hu so ohne no crash snap da bi ogunsa wo tin se ma woka da bi o tin se ma woka kan tigu abrantie abofra so o tin se ma woka na nam so ma o ye no ho sa fra abrantie ka chense hwe ye na say na obi ye wo enti ohene no ho mekura men kan so ohene papa no onim sunsum ne ma bi enti no mamu ma en fen ndi agro enye dua na wabo okay onim sunsum ne ma bi a ofro ba kra e kanti gu ne so enti no oguso ye koso ti abofra we enye dua bo obeda ne dua bo 1000 enye ye eje wusu odivo yankop chopa yankop bebia eno ansa akola na stop yare na efre ne so mate tiawa medase safu Joshua se mi yanko dwato a na dwanto na ko ne fa nimpa no waje ne sika waje ne obaji awie akola so aje ne mfom so atom wo ndi etiniye nyanko poti me de nyina ye ti se wo ye nyame difo a ene kro betimi aye ti anya won eno ansi season no one time mate osofu Joshua medase enti mo nhwe na mo ne osofu Joshua ni nkomo ye nsem pusu ahoma enfre na no bio ni mo ka che nyina no oso onye ye busa no sinya do aye ontwa video no onye hwe nti ye nkoso na ye ha ne bebre nti mo ni nkomo na ehu de beye ye nko Dr. Mensa aso ye nko di nkomo na fe ye fa pa so no so entro so abani ka se mo akaba na umpom ti say Awurade adom yedru hedi asada Awurade dia na se de na ekoso Dr. Mensa aso ye na nwumre mo Dr. Mensa Herbal Clinic niema ekoso ye ni kasem eye ni gisem na esese ye bebo ho amane ematiefo a etie enhira nyina te ne ekoso wo Dr. Mensa Herbal Clinic ni nyina ya yaresa na eye ni kasem nso na Dr. Mensa de ama sesia ye wo mu no waye ni da so mo bi oyare enti ama ye ni Dr. Mensa nam ne ne ye adwuma no hu se ampa ahotoso a obi oyare ebenya wo Dr. Mensa mu anasese so onya wo Dr. Mensa mu no eya ahotoso a esese sipi ezaza ye kan no enye se oto afom ne da yare na benene so pa kukuru no Dr. Mensa ataka ze eye kukuru mi kotuma fa yare bi wa se ne ekeko no ebia na de ekeka kwa wie se ahwa na enye yi nanso when na Dr. Mensa no aye adwuma no a de akyere se ono no ho de wonu onim yare a yesi we de enye yi na we de be yi gisa wo no de won hihye mu no anya wo se obetu anamon akokotwi Dr. Mensa Herbal Clinic na mo se wo ye hyeye na etu anamon kokopie okotwi Dr. Mensa Herbal Clinic nko ade a ene yare na aba so a aye ne hu ne yedefo na wonum no di chi no sa yare no ne last stop Dr. Mensa Herbal Clinic Dr. Wonder de ne di ni wanya ne kwa mrane aye ebo no nyina anya kwa wo na ne nyina ye adanse na se de zankrofo no yare kokoduru ye no na edi se omobo Dr. Mensa mrane ahodo a otate no ye ne akiri kumasi nkwantie ha ya akotwi
yene gini depo no ene di hwe animu etofro ka o santase kejetia abrepo junction sofo line baabi agire okumase unya fro ka na ase mi kokotwi mesi o Dr. Mensa nkwanta na so a ombe kire kwan obusie signboard ni so fefefe kama kwan da signboard na se no afa ho a ubo nu kakra bia be Dr. Mensa backing no we ubeduru kwan ye de ka no si ho a ubetuma fro ka no bi na edwa bankwan clinic wo ehwe wi na sando obi sin kwanta so no to control so enti manenya wasem hia kese na mane nyina anko wie se yare na aba no so how na woni padua mu no ebia ye kan ya wosem obi die so osini sisi obi sidi kotodwe ene yare ahodo kese hu ebia wa uti yare ni mpo na ye mu ahyew uti yare ni di na ye mu ahyew ni nyina ne se ni yare bi konya yare di nipa bi mu afa so no ama aye hu se obi a ebia ye kan yare no eha no na ebia wonso wo be hwehwe se ebia na ankwanko yeyi ni nyina se yare no hu nti wote nkasa no ama ehaw ye kan o ba Dr. Mensa ba clinic number samdi betu join na uhia na ne Dr. Mensa din komo na yare bi ehaw bia wo de kan asam kire no wo de ka bibie wo mu kire no ebia wo de ya wo sam ka kire no ebia wo ba ho afum kwan hu ba bia wo fa chich frɛ no ye betu so ne din komo kama numbers no nie 0245 958 768 0245 958 768 0271 173 551 0271 173 551 0209 500 273 0209 500 273 number senior de adwuma entemu bia ubefre bia re bajo so ye no Jimifo penya nso osu obi na ni rentamatia abese fa kwanso yenya ni kuna osu wayade ebaje na ya seso ma me jimifo na ne du na egu ni tiri so enya me na fuma no ono na fu na ade no wosesa wade ma sese oba ne nya ne ho kwan o ga se nya mani brown enya mani brown jimifo amugua osu ya from saying ya from ni no se no pampa so ni tiri so ya from saying uni no se no tiri so no pampa so o hwede na afi ni ho meje ni padua sabone be no aye wo Samere no. Wha de ma ware? Me ya ne ho ade. E ma hwan? Aye sunsun. Wo ya ne ho ade ma hwan? Aye sunsun. Ya je wo sen? 5 cities. Hwan ne ball pa no? Pa no. Hwan ne ball pa? Me dia me nya obi a ne ball me pa. Akoma ne dia me ball pa. Sanso fo ne beti jagu mi sosa no. Ena me ko yinta na me ball pa. Nti pa boni nso ntimi ante akoma no. Wa wura honhum mi nso mo sunsum ne yakasa nti fatim de to nche na ye ni nkoma wa. Ano jimi anu amani abeka catch form. Oni amani abeka catch form. E wo studio ha. Adam wasam na mo tiri ha modi no. O ye honhum fin. Unu timi wono so. Musa mi. Obi am obi diabetes yare. Obi am obi andam yare. Be ma jini fo no so wate kakra so gu obe nanu ma se se wa gba adwama adwama be no ba no wabo. Mi ana me ware na me ne nda kakra no me hwe kakra gu no. Nti wa kon akon enko yare. Omo yare ben. Yare ben na dem. Mama ni go no e de pua. Ya do ye be koda. Be ma jimi foi. Ode ne ko ayi ayasabia na bibidru no toma no. Ne ya won pane bibia bi be ma bɔ ne homoden. Enso brass na me ne da no me hwe agum. Wa hwe di na agum. Na de pua mo ano. Na wa hwe agum. Wa di mfie sen. Edi ne no se. Me ka je na se wo ye mbie mu a me no de be face wate. Ya de be face so. So ne me ni bla bla. Be ma na je mira me ni bla se hwa na me ko wa. Obama me oba ni bi. Obama me oba ni bi. O ma ka bom no oba no Obama me bia ware. Jan se me ni bla me ni abre. O na se fe wa araba no. Ai. Na araba so nya be ma. Me mi tia be ma na jo. Uche be ma na jo. Na de ko di sa abone no. Ne kakra ka pa hu abedwan. Me se ho na ball pa no.
Me kwala blame na yede mami. Wana di ma o. Me mami ni nua. Tina ni fra no oni mu bi. Me a. Kwa be na fa so fe nani. Se mi hu ne nsonoma. Hu ne nsoma. Bebe na hu. Me hu so oyo nyamfo a obenya kateche kase pa ware no. Afin so bedi ye wabusuan makoba ne sa na me ame apani kra me ya jimifo. Na me de me sakan ye. Na o se no. Ti wa na o se nani no. Me a. Mfa so be na benya free so. Asan fa so de menya free me blebe. Ebi ni sai. Oh sreme. Oni se metimi asu osuru jago so. Ma ho iragira. Me. Esa mani blora. Ni so ni bra ba den. Ya na betimi aye. Oni timi obi aso ofie ha. Oye honhom fi nya ha. Se mo adwen se mo be pa yaresa na kire se ba bia na me po be nko. Mo pam ma me nya da me koma. Ye kasti wa nko. Tumi bi no asi nyankopo tumi ntie se okọ. Ebusanfo ne be ma ye ya me ya na makote. Me hinta kakra an ma saba. Ye di Yesu mo ja ka onim da. Modi ai. Ye di Yesu mo ja ka onim da. Aha modi ai. Yesu mo ja ka onim da. Modi ai. Yesu mo ja ka onim da. Aka me hwene. Why? Ese wo twa me mpoa. Na me ya da woni me. Minimu anka me no kasa. Si. Tina me so ya honhom fi no ni timi wono so. Kai. Me kan place ya honhom fi no timi wono so. Ana sa me ntina me di na anadwo no. Wo dan? Me di no. My goodness. Bele da no me ni age be ma no so ba no ho ana ne yura ho. Ado. Akwala we. Oni ni chia de papa. Esa horia. Na be ma jimi fo no so. Obo hure. Na ne ri jati akofom sa na me pa no. Tu wa ni fie san. Wa ni fie san. Aya asemo. Wa ni fie san. Na wa nya enfie du miensa. Wa ni fie du miensa. Onya du miensa na me fa no. Besina ye kasai. Na agusu wa no. Ba ma ne tete me o ma me kwan. Intimi ne ni nhia ntata so afa asase na ohun ba ma ne de anapa wiawimra na dwobia mesiso se me amedia. Ba ma ne ba na kwan mu na ma me no ma ye ba sa ba ma me ne te krai se we hu meto. O se woni ma. Okun sa me no ma dodo. Kwan ba so. Ne sunsumo metisi anode ne sato be so be drampa me sampaya me mpa. No grandpa ya sa be da na me no ma ina sei. On pempa ye. Na me de ye de mpa ya me duane. Wonim Nyankopon. Why? Asan de say de blabla ye ni. Why na sorry. Nti wo atu o kase wo ye dua wo ye saman wo ye mutia wo ye den. Me say me ya honhom. Ah wo free hin be gura ne mu. Wo say me free hin. Ai. E bi sa sem kese. So ba say me kire wo dia. Wo free hin be gura ne mu. Me free na busunyam. Na be gura ne mu. Na cha nyande. Amana we hunu pa be sisa abre be man so bibia fa na ni so. Boa. Nti mu ye sane mo ni age. Na be man raho. Nti abusuan mo na ton ne ma o. Abusuan ne de obi enu wa ton na ma me. Eya mia na me ne nanti free ni mo fra brem. Sa o ma me no. Se manyi na free wa ono no menya kwan ne nanti ntimi de kan yo ma me no free ho. Okum ni ma me. Ya na mde no komye. Ya tina kuma wi aketeju ada wi a. Ka me na mfa so mote no. Sa ya ma ne fie ada no. O fie sa me da kwasi ada. Jada na ne suma ye. Eno bi na ka ba se na no awi jada wi no. Ibi na da wi no ka yeti ono so ne de. But adum binti anye ye. Mo sumai. Ese nya won kwa na okoi. Da bi mi anam suma ye se so for ne ti jagu me so sa no me ko hinta ye. Sa me tie me sa me ko. Ana se adan ye se ya jemedo. Me ma me de ne ko ye anso sa ma wi amafo de bebrebe. Be sen. Mintimi nkan yo. Mo wi nipa. To wi nipa nam. Nipa nam ne de pa. Na so wo beifo. Papa. O dere.
pa ba ye ne mu dia he jam twetwen ampare bie komedi hia ginantwi fa bia soboyo ya ne ma na so dia hia ne mu dia he me ba ye ne nya atwem dia ni bia nya atwem tina ye nya atwem yi na onya abode se ne edi nkomo na wutwa bomi wo say onya abode se kasa na wutwa bomi ya den na sa wan fa abotere man fa abotere ye mra from ye nkasa hai ye mra from ye fra say me ya samo odi nkasa se na me boy fi say me nya ba ya na fa na kwa me kwa ne adi be odi Matias ye de ma na busa say fra say odi me abena na so ka che man say fra araba san fantim na ye ka na araba abena ni araba no oh okay na be man de na araba yi be ma araba nze mentias ye so be ma na to yi se mi tu anadwudua antina fa you know ti wan kasa de o ye oba na anadwodu a ukura yirima dina fa araba no oh okay na e ba sunsum so e fra say sunsum me mi di ahima na chi o sa na so yin paketwa ti gana han ka ye ba umia ai ba umia oni me assist woni ba umia me Martin nka me ni no ni da na dia ni ma na ekoso hunhum mu ana sunsum aye nim ka bi kire yin so ye hunhum ana wotie san na wo kase ndu ba sam me kan ye hint asem kire na sam me kwa na etegu mi so bumia me ade me abejewu wo wo nim ne ye wo me abejewu wa adwene ne janne be ware me wana si me do ye de de me ye den ade mani mu hu tanya na ye pe wo o janne be ware me dia mi gina so pa ane o so pa mi afa be wo so bit me ware me papa cha de akeka nam kra me ko bisman wa hye mani bre hwan ne oku jimifo no wa hye mani bre na oni ne wa asema na studio ha say machine go na otiesi mentiase adan sa emre na so se me de mensa kan no o mo so mu ya no mu de ni dwane okay nti me de na chi ba bibia me de na chi si ono de no be ye be ya ma no araba e refre hu me ategu no so sa ade ye so nim se beto aba e beto aba ho no ye hu mu beto ma han se ya mutu bi beto ma han eno de yam fancy nchen ni bra na yam fancy jense ahunhum nyina se ye nyina ese mo ye nti yebusa se me pasa mo ka bi mame ha no de me mo ka bi mame so nya me re mame na me ndu bi amesa kwa na ba ne obeka dem ha nya de en wako obeka dem ha ne yese wa na me ko so ye dua so ye huma so ye kankabi so ye sama so de na obeka dem ha ha no last stop ha unti man so biom da si de she betum ya hwan nka me ha ne mretinti na nka mo stop o me ha Nhyira FM Ewiase Mu Nsem so na ba no Ewiase de Ewiase Mu Nsem Ewiase mu tan si araba oni e wasem oni Nhyira for wasem o dabi mo de mitie mo kan mapa o ya honhum mutie bi o ho sa ayo mo de nsem ba nti ya mutie bi ye tie sa ne nso ye fa ya ho adwen siesie ye ho ne e nka bi na mo nyan araba o de ye mfa gonto nchen de pa na ohia na waja na chiridi ka kire mpata be na ohia so se 5 cedi ye nyimfa ma o dabi o na say ono no mete kwada ye no na me san hu se me kwa me che me ye obi awe fi se me hia na ifro honhom mu nti omudi me chinya ba ma gimi fo so get Sunday no oni mantie miensa eka hu ne koya amudu kwam omuso ne kwa nkomu kunu no ye chensa fra ye amu chairman ka so bana nwum ye di nkomo ya he chairman mu chairman ama di ye asem na ahyanyam ya adoma otena osi o twam enne ohun boys ne baako oso na na ko hyenhia no ono atem na ko hyenhia kan nsem no afi na mbe ye wade tesi ebusa chairman sampasa mranche omo sa station ho dwuma no mudie ne hu asem na kuma sibre nti munya ye mugidi ti no adesi ye no eno enkomo no mami otimanim apɛ ɔse ne step mother adome won omi ni pensia mami ensa mema nso miensa mami na adome mu nyina ma no me no ye adwuma the sase mu no kre come na fa so e ba ye be dago no so sesia o Ewiase Mu Nsem so nsha 104.5 FM ne momento ne kaka na fei ye wan ensem ni onyem musu mensai menya 9 months na no me ne ye adwuma they say no me na ka ho
Ipacho me be your damn sister na yeshi. Obo brim pe no asensene na owu na ni tu abusu. Na se na betime asensene. Ya ko hospital bia. Ya ko hospital bia. Ani on timi kan se stema na no me na aka godai. Ipacho ya ko hospital hwehwem nyina na omse enye yare. Mate me bara fe ya to aso. O se akoda ntiam no asensene na we de se nkanya no mi o na nkwa do mi o na nka obade. Okay, Timalak. Opesa ho ye fa. E se ko Timalak. E ko ji kente papa ne bi. Ne de afa fam ne bia we de ekoye sanse fi Timalak. Ope GTP, New Style, and answer Dumas na pe Binta na pe High Target, Polish Cotton, lace, shoes, bags and accessories. E se ko Timalak. Ne sisi won ma ho ye fa. Opesa sorry now we have a Timalak engagement and I say outdoor in our event bear Pamadia Ukojuma a so called Timalak near CCO now we have fair. Sir, Otonyama, a free Timalak, a free 300 Edicona. Yamodia Pajanimana, the both yes, a JNA. Yes, I'm more cheerful. Now you know a business come on. Timalak. And here for number one, I inside bones room, Pentecost, Asorno, Street Moha, Omni Alphabet, no Abrusa Crum. Timalak, Yajma, if you drada, Echo Pim Minida, and upon on song, Echo C, and Menosiana, Timalak, Watum Wapong, Echo Jina Home. Pusa Homani Timalak, Ninkamo, I was 0249 013 177, 0249 013 177. Timalak, home quality and affordable fabrics and accessories. Kennedy digital satellite so a crazy promo the crazy too crazy about damn do me pacho Kennedy so be amra now any saying was a modern beton a 55 inches for smart Android TV and canina 3000 it's a 2499 and about quite free Kennedy I don't know yes sir to be anto can uncle Kennedy share no business and say why the papa quality LED digital satellite TV about so anatomy 50 inches a 1,799, 43 inches a 999, 24 inches a 499, 19 a 349, 17 and so a 299. E makama po 299, 299 mwajati, 299 okay you yeah 299 makando do ubiano and kana enkomano. E pacho tabletop fridge and also a 549 double door fridge and so 769 Pamodiana Koji quality home screen and a quality touch screen laptop dual core i3 i5 i7 or Kennedy Asuya Hifana home first floor Family Plaza Abrosano Edum store number 21 22 Wakamu Dijuma Patasi Main Street Police Depot the branch back also Hodom Pamodiana National say and also be new branch and crime wager Ebe a old barrier traffic light up Kennedy numbers near 0244 385 128 0244 385 128 0207 653031 0207 653031 don't reach me pacha mabadiana o transmogrify masum Vema Plus Limited akofa Prostavite to apetese obi anumi kankane emema no ojonson tentem wayasa ire time ochima emakitu ebi neba anajoba jonso ba say 1000 and sana ade ache wobire ni onso kwa obechimu achima bi makra ohun yaka bomodi anahye no so se ohia Vema Plus omodua to ni Prostavite capsules X drive capsules but drive kama do safely me pacho bema wontimi nyina so bema ne pejani tia na asintrase ohwe obana nim no asintrase na so fere obano ohia X drive capsules omene ne ko jibintentem den hunso agene enkope X drive capsules sisi ade be Jeffrey Honum wona distribute ana etuapetin aye Fredman scale Danny Herber Colinac Misty Habme omunyina obenye bi omho na pharmacy bia Herber shop bia udu also pe Prostavite capsules na fe X drive capsules free Vema Plus Limited one number near 0244 370702 0244 370702 Angel Dominion sorry hold my copy for Joseph Mensah Bonifita friend on papa o se kotu ya bompa de mo di gunu so purify no sanctify no the Bible nsa forma no so akwa konefa kodijuma on akofa Angel protection oil some 9123 abaso bi anyu so bi empatu wo boa ebi nsi abushon de biara da wadem semsem be siesie no spiritual attack a transmogrify no ya de kwan kro betu ase na fa kontu kwansia COVID-19 no bibia ko na wie na lift band pacho on so betu kwan
na mo se open favor some 23 na se okoto da Nhyira FM security checkpoint ebi ho Germany Frankfurt no hwe Peter Osemensa US Virginia Rocks no honom London Mitcham CR4 no hwe Lady Belly Street London honoma 91900 Gent no hwe Isaac Yaboating odi for Joseph Mensa transfer ye adwuma ewo Atimetim Bola Junction eno eye Edwada NFA Brada. Nkra Amasamai Stadium Javiso and also a Yawada NFA Memeda. Nkoko Trado Salvation School and also a year Quesidabia. Odi for Joseph Mensa numbers near 055-44-77959 and 0504-604122. Power Specialist Herbal Clinic. Udua Physio Koso, Massage Koso. Yadebia Yetuasie, Wanakofa, a herbal powder and mixture Abbas Obia Numbi na Enkenya Nkwamwa and boost immune system no COVID-19 huna wadwane se gidi cough care herbal mixture obo wache kuko ayire time onuma kuku keke ina away jirika jiri bema onye kodo honhom bema najofun bema simijoso obrenie ohia jirika jiri don Richard Danfo machine chop blocks panyan train chiku chaka chu ponko krika eno ane jirika jiri ye boni mane sen ejetuatu do ya malamex entontomario wako diagnose moja Dr. Sinipi say abrantie ibi pacho malaria uhia do ya malamex wonum ya nyonyo fatonic ka ho do ya tonic wonum gumu ame pacho eno ane wabie wonum to so say pe esewura power specialist restaurant na ukodi di good na nom kakra uduma tuza fibi bia nkwano so power wo yepa na do weekend kra jeja engagement outdooring e pacho Bibia involve crowd biano soko power specialist restaurant na wadwane edima wo me see omunia no power wompa kuma se atonsu fe yase judge bro filling station fe na moken when f 0244 544 422 0200 38 31 odi for Samuel Power Ministry odi for Samuel akwanche papa ahoy headquarters omo akwanche enso from na sha say eyadwuma eno otene kan so bia ntomika nomra how bia wombia no wotu ase deku ekwa embium odi for Samuel so headquarters Kumasi Mensha traffic light Ejaba family house hona be hu odi for Samuel no akwajo akwanche na bibia akoye amawo ebacho ona bi se mensa ba e wa sokore mampo marketing nche hope kwaji edrubia ko chiko breman ebi o se mens heba sokore mampo what trans counsel na Joda Ecosimida and upon Senifa Kosi Ewiano Mensa na Odi for Samuel upon Puso Homain 0504 588 454 0504 588 454 0278 405519 0578 405519 Franco ye could trade this as a whole trading enterprise Nemaniko ye quality phones and computers and not only phones your Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, Nafi, Apple, your satellite TV, Zenith, Skyward, Nafi, Asano, accessories, Esumobu Bruja, Kochusu dear, branches Bako, Ensia, Ipachanoso Anatomy ni Adumbabu Bazaar, Ufanako Ejaba House, Getosuminu Adum Fanako YFM office, Malcolm Shedimu, Prudential Bank Shedimu, Kufokan Shedimu, Nafekeo Morocco, Ufanako, MTN office, Otadio Franco, Ifanaponunduku Sibiano Menua, or my t-shirt Elfayepia, a trend a Franco, and no Ninkobanu 0245 316969 0560 684147 0560 684147 and 0501 538602 India Doctor Spiritual and Healing Palace. Anyumre osimi musao. Se akwara wontumi nkasa na se wontumi nante. Yare kranko. Yefumu na ato na oda no adwonso. Bra womfi kwani mu. Bema ketekete a omoda na twebe no gonorrhea syphilis. Mpam yare hodo otuni yafro so. Na fe spiritual marriage. Ware mu nsam so besiesie no. Pamisam fail. Galamse for mesisi kabebu musoma. Wato nsam ntinti ankase ko etwamfo to amehwaton. O pa kire se India sebra. Love me alone obeda onkwa. India yadwuma ewo ahima kokobin 18 mu sambo nipansa a awiademu otanse adwuma yawada efiada memeneda na fe kwasiada numbers ni 0240 55 3682 0208 297 825 no fast me samu akwaba ya kasa den wati pacho mati ya fra osan pacho from akuafuluwa what do you feel saying okay 29 we are deni pacho me santifa wasafa wa futi ase
Pacho Debbie. Omina film. Me father and Quano. Mamma Dioko. And I know what you're saying. Ye 6. Mamma 3. No matter way. Me dash. I do mean, oh, yeah. Pacho me heba. And now, cause or bang. Me ko Saturday church. Saturday be an alcono. That can the audio check. Nina, yeah. Post-mortem just or stepmother. Munina. Or the curse at my brother. So, may say a year, Juma. Which you saying? Pacho de chimney say, me ba way yare. And I didn't know Doctor Bien why uncle say who hold the hospitals nina. Tia call be no. Na Brunino, as she man was say, who yale cribia, dear Fanco G. Ti wa me yedro se bia na ye asensene e bia na ye epilepsy to ma yedro no se 2 days e be ko anko eti e na ye san back na yorubo doctor ni bi o mrofo bia be clinic wo ho ti e ba ye no ye ko no se o ma hwehwe ma mu ho hwe enti sa de a wo twerete amaye na me akwa bi for doctor e wo kumase na o twerete ma ye enti ye ko ye no e na doctor ni ka hye se enya ebibi enya duro na eye honhom asem ena ye se honhom asem de na ene de bi ne aya honhom asem na o se be kai se ye ne step mother tnan na o kan no bi asem bi to ye so ena eye adwuma nam se ene me kai so o ka asem bi kire me saa na o se na eye adwuma na akora no ehunhuna nyina na akora yin so ye beda na adwo no osore anu atem no asensene eti adeche kura wose bibi gina ha we hunhuna no ote atem ama yempa so kura yatu tie da fom o vosa bibi gina ha bibi gina ya otem na bi ade eto ne so na o se asema step mother kato mo so no na eye adwuma na onuanom obobo enyina yedin se we die ye nse we die nse we die ni sei na wo so de eye adwuma na me se ne ma bele pa me father de me ko school ni nyina mentimi anko yare anko ana ba pim we so we ka ma wotre ba ko awu me wonu owu ye ma me so da hu se ma me no aka kire me se oba na owu ye no de na hye bag mi na mhu amma gu ni mu ena mi konya na me hwim no osu esu difference ena man wu ye eti nyimam nyimwe no de ne nsa fam ye funu so anadwo no enti anadwo no me di mi wu ni nyina na epie eni wo so na me kunu si da na me se mi wu ndi hwa na mi wu na mo sa da na me se me ma mi kume ne nsa fam ye funu so efi wo boso mi ma so re da na mpai bom ba na me bo am timi so le ye ndi papa ne kan ni nyina na me se ena wo se ne ye mbla meka tie ba ye ne efre ma me ne papa no ana papa de to wo manim no so no kulempo no hu sa ne ma sa dayem sa se eso wo frɛ busuan ne ka asɛm no na asɛm wo ho etia ne ye frɛ busuan nyina ne kohia ho tie kohia ho ne se ne sa de a ma me ne nkasa ana ma me ne se on de ye nkwala asɛm nkwala de oye bibia ontimi ntwunko ndi nkwala asɛm na penfo ne se nkwala asɛm so de betimi ayadwuma fisa dum ya asɛm de na so waka ache nkwala na ye dwuma de a ene ka de kura nkwala na ye wo sa owula fi eti bibia bebu sa obi asa owula fi ana penfo ne se nkwala asɛm na wo kan ye no na bibi wo hondika ana wo so ni wura fi de bekan be wo se ni wura fi kan ye mpa wache wo so wura fi ena ye kan ya ne ye de pepa wache wo so de ya obi afa che ye ene sole so still now adene da ho ye dwuma saa ama just enima nko yie ba na si ye ba kure ho ka edinde ko hospital ha ye mma na drum ma na kwa edi 3 days ya na san start sa edine chinchina nyeye eti adana ko ka asem ni wie pe ya bia nko ni krompo anopetutu na na mfa da hia ene wo se hwe moko ye no me papa me ma me da hwa na oto ade bom be mamu se asem na medi amam ni nti si am be mawu be ma nya dwuma bepem sahabre nti me hwe ho asem ka en ma me na dwane ko ni kurom se ma me na dwane ko ni kurom se de be ya to no so na se nya be ye ye se bia nka de wo ni tirim na bia nyi bibia mfiri ni tirim o se wo de onim ho hwe wasa kum be ma de wo dwane akwa ko to na kurom tiani yesuma ye fada man ko se si asem ni ye dwuma ma me no anya mfiri ni tirim enti no ekwan be na be fa so okoyam o se maame ne se anyam papa anya on na ye yen
na me papa busuafo na eye yen ene ese ne sa dia se me papa busuafo na eye dia ma me yi ne ho ano na busuakro no hu se wo ye yen no ama ye ble no o me yi ne ho ano eti ada na ye ka asem no mekuma ba ko asem o kan se asem mun kan yo na dom ya asem de ehu o ka sa 2 weeks pepe ge na pumoja de no ko hospital no me so mo pene toilet kula no o ko toilet asan muja ama nya men ko anko wi nti o da hospital ho no se ma me ba ho no betena na so na ni kwane no betena na so no wo ni firi na so na o de aduma nso wonye no ayenim tini enso ne mpai boy adwuma pa nti nyame boa ma ge no wasole a eye kakra e ma me bla mo nso e house a we yire yale we ba yale eni ma e koso no enya ne maketwa eni e de ne ba ha se mbe boa yen e hunu kwan e be fa so me sama ko ba nti se nipa na nka mu hu se bia no bi na dam so me die nipa nka ye no me no nyankan no ni se bisa o no nyankan ye no na mi wura fi ba wa minim se waka akira na me o ka se na kira o ka kira me se obedo me sa se de odon me sister na wote ho no se bone be no waye wa odom mo mo ye dan me die bible si duabo ni nyina so nyina enum ye ni nyina so enyina ene se na menim nana neti me papa maame neti ena wonu so ton ne ma odwom nje ya no wa mma beton ne men bia ma no enya ya no ma jedwan de akomam nana eti dakoro de me papa dom be se ma se dom be apata ze ekurase fo dom isi apata ema enti me papa ka chene se me nana wa fidi ndo me ensi mu no na ya ne ya no ma me se wo pemensam mo nsem na endent o ma me si me nsem pata ne ma mo na san enti dakoro wo be fli efie be ba no na dia asam nso de gu awie man san ne asi ti enya bo 5 se kokko yi mu apata so na si me ko mu ne twintwan me ntimi nsi nti o ba ye no na me si mu ntimi nsi no se wo dada adam ka se si mu no wansi mo no wo so ka se mo ye me no se mo me do me wo se dem do me sister na o ble no na mo baba be pamache be ble mo ba pa mache do kan sa na kwala asem so ma fa anya yi ba na wo mitirim ma fa anya asem enti me yale sa du sa de me lezo so aba na mi ko school no mi ko wula school no ko mbo na ade mi ko yo me fada na hwem de ba na ade ko share school master nensa me yale sa me ntimi an ko school no ti madam ba ko bi na ehu me ewura wo yale na me se an na wo se belafie me ko na wo se o ma me no ka sim bia che na da asem no kan na msa ache no sa ache nso ye adwuma na waka do mi asem ato so na msa an no so obedo me sa me an me ba be pana ache ti madam ne no se me yam pana ache obia na ho hyehye me so le aso ata so na me da blog me ko ta no ma da so me yam nyina dwa me na me nyini se ma me betimi aye me sa nti ujiri se no me na ye adwuma pa chan me ma ne na ye wo mo me ma no ene ebitimi yale ne enya yize nya sem ketwa bebele na yale se ba ko ba kura ayi mpompobo ni abona be 5 times ni akra na front da ho no me ba ni ato so na we die de Ewiase Mu Nsem dozo papa koda be se se ofa nsem na twam sa anwamo ya ba ne be kro kepia to de kakra They're going to just name I found 2 contractors to Bibia who says, Amri, a dancing one about Trimun Quadia, Frisobe 2 foundation, because it's over Bosso, who's sent cafe, Medina, Beshawansa. Now, for what we are quite coffee contractor be, or Bessie Fiamma, Umana, who fro, will be dear crown, if you know, Chester, come here, say, your 2 hours as soon as that, and then shoot out as soon as so. Both so what is said then, why you knew not a mood is you, a bassa, what they polystyrene installation aba sese no ebedu akagiremu na ofia asamram no kase esinsuo ho anase utie me ball asase no age asifie wo so wo the polystyrene installation ba dan ho a ebema edan no agira brane no hawa hodo amabobo so nyina afiri wo so utie mo so de no akoba sese no asase no wanya wo de ama contractor so ni djuma wo so nanso so wo akasa no niema I point 2 contractors dia badwa so
pese omo de be sifie no kama de mawa mesra wo bohwi o fiber plaster mortar ya no de se de plaster dan na o how bia ntime ma ho ntime se wo nyansi wo fie nko ade a hwe ipon 2 contractors e kira kwan na wontumi emo aso nko kwan so enya chinchiri tachi a mo mesi fie no wo betimi du mesi ana contractor na ba mititiawa no mo dan fantitie kuma bim na ono nso so no watumi akobo aso nko kwan so ya kira kwan e o bantima high street ni so sanso so na ye wo market store number FF9 ye ni Roman so dan no edi an mu hwe entremu bia tra dem jama esunu afre ipon 2 contractors e was 0244 708 437 0244 708 437 Agweve Heba Hospital aya sabi asamre mi twan pruse na me bo ndi an mama musu ni nyina ne se yade bia hinta ni paduam se wo brebo so osa odun so twa anase mojem ni nyina obetu ase de ama me se ukọ Agweve Heba Hospital na yade no ankode a na je se ba asetena na mo me se yade bi te se nsebo mu yawa hodo stroke na adwojo koko je se wankasa moja na ni afusane yie emfama wa wo de Agweve tonic aba onu num bia etuo betwa sanso no aposo eya oya honamani sansan hodo afi wankasa onipadua no wote se nompanum yaw pa na wote dia eye Agweve bam na mekamfo dia ma mo amu samme mu pagya na de obu e footballer ni nyina uprape eye Agweve bam na wo se ote e de sasa so me so ya de biti se obabu won mu na tinka no akodi chiri me srawo mo jabro so na ya de na mum sika bro so de enye yare nti udu mpaso a wankasa no maniema mro so mo oba no eba se otwa pruse etimesrawo ni nyina basa ukọ Agweve Hospital no matumi aboawo me so osanso de mona soap and cream aba cheso de samna no edware ohuru nipadua no ho no uwie na ho a no ate eye nkunu so na ka ade abo basa honam kankan nyina betu ase sanso so na wo a wutiemi a wo de no nantamu tinka wo hye socks na igu on ma na ye bibia wo me so ni nyina no unya eye Agweve wo mo mona soap and cream na ebedu akagiramu ejemu bia mesre yade no bohwi na fabre atraye ewo adakoja ache ye ni aye kwamo ahemfie no na edie no hwe sanso na enkranso ye sotium last stop ho ne ebutu a ye di dwuma nchemu bia no afre 0246 595 256 0246 595 256 na wenya Agweve Hospital empenimfo na no mabonkomo yade a etese ya eye ni yade obi tieme ne sa ne brabo nyina sei mesraw ensonso eba oni padua mu ade ho bebre na bre ni padua no enu ntina NS chemist wode ensonsunu a yato di Nesben abedwa so unya Nesben susunu enum pe chese kame ensonsunu apem kra na oni padua mu a at once by force wonnanya no you feel saying Pacha from Akuafo. Akuafo. What did you say? 29. We are doing Pacha me Santinifa, Masenifa. Santifa. Wasafa. What for you say? Pacha Debbie. Omina film. Me father and Quano. Mamma Dioko. And you know what you're saying? He 6. Memma 3. Namate way. Medasi. As you know, yeah. Pacha me heba. And I'll call Ben. Me ko Saturday church. Saturday bia na okono. Da ka de odi ache. Ni nyina ye. Postmortem chese o stepmother. Adome mu nyina. O the curse atuma brabo so. My say eye adwuma. Wuchire mu san. Pacho de chimne say me ba we yare. Na ye de na china doctor bia ni hwa ye nko say he hold the hospitals nyina. Ti call bibia ni no. Na broni no ehwehwe ma no se ohu yale kro bia wo nti emfa nkoji ti wa me yedro se bia na ye asensene e bia na ye epilepsy ti o ma yedro no se 2 days ebekọ anko eti na ye san back na yorubo doctor ni bi o mrofo bia be clinic wo ho ti e ba ye no ye ko no mse o ma hwehwe ma mu ho hwe enti saade a wo twerete amaye na me yakọ bi for doctor ewo kumase na ochwele tan mayen ndi yakoye no na doctor ni ka hye se enye ebibi enye duro na eye honhom masem na ye se honhom masem de na ne de bi ne aya honhom masem na o se be kai se ye ne step mother tnan na o kan no bi asem bi to ye so na eye adwuma
nam se ene mekai so ka se mbi kire me saa na o se na ye adwuma na akora no ehunhuna nyina na akora yi so yebeda na adwo no osore no watem no wasensene eti adeche kura wo se bibi gina ha we hunhuna no o tiatem ama ye mpa so kura ya tu tie da fom o vosa bibi gina ha bibi gina ta wo tem na bi ade eto ne so na o se asema step mother kato mo so no na ye adwuma na onuanom obobo ye nyina ye din se we die ye nse we die ye nse we die ye nse na wo so die ye adwuma na me se ne ma bele pa me fada de me ko school ni nyina mentimi anko yare anko ana ba pim we so we ka ma wotre ba ko awu me wonu owu ye ma me so da hu se ma me no aka kire me se oba na owu ye no de na hye bag mi na me hu amman gu ni mu ena mi konya na me hwim no osu esu difference ena man wu ye eti nyimam nyimwe no de ne nsa fam ye funu so anadwo no enti anadwo no me di mi wu ni nyina na epie eni wo so na me kunu se de na me se mi wu ndi wa na mi wu na wo sa de na me se me ma mi kume ne nsa fam ye funu so efi wo bosumi ma so le da na mpai bom ba na me bo am timi so le ye ndi papa ne kan ni nyina na me se ena wo se ne ye mbla meka tie ba ye ne efre ma me ne papa no ana papa de to wo mani no so no kulempo no hu sa ne ma sa dayem sa se eso ofre busuan ne ka asem no na asem wo ho etia ne ye frefre busuan nyina ne kohia ho tie kohia ho ne se ne sa de a ma me ne nkasa ana ma me ne se on de ye nkwala asem nkwala de oye bibia ontimi ntwunko ndi nkwala asem na penfo ne se nkwala asem so de betimi ayadwuma fisa dum ya asem de na so waka ache nkwala na ayadwuma de a ene ka de kura nkwala na yew wo se wula fi eti bibia bebu se obi asa wula fi ana penfo ne se nkwala asem na wo kan ye no na bibi wo hondika ana wo se ni wula fi de bekembe wo se ni wula fi kan ye mpa wache wo se wula fi ena ye kan ya ne ye de pepa wa chawo se de ya obi afa cheyen ene ye sole so still now adene da ho ye dwuma saa ama je se eni ma nko yie ba ne se ye ba kure ho ka ye de ko hospital ha ye mma na drum ma ne kwa edi 3 days ya na san start saa ye na chinchina nye ye eti adana ko ka asem ni wie pe ya bia nko ni krompo anopetututu na mfa da hia ene wo se hwe moko ye no me papa me ma me da hwa na oto ade bombe mamu se asem na media mam nti se ambe mawu be ma nya dwuma betem sahabre nti me hwe ho asem ka en ma me na dwane ko ni kurom se ma me na dwane ko ni kurom se de be ya to no so na se nya be ye ya se bia nka de wo ni tirim na bia nyi bibia mfiri ni tirim o se wo de onim ho hwe wasa kum be ma to wadwane akwakọ otena kurom tiani yasuma ya fada man ko se si asem ni ye dwuma ma me wanya mfiri ni tirim nti no ekwan be na be fa so okoyam osi maame ne se anyam papa anya on na eyen na me papa busuafo na eyen enya se ne sa dia se papa busuafo na eyen dia maame no maame yi ne ho ano na busuakro no hu se wo yeyen no ama ye bele no o me yi ne ho ano eti ada na ye ka asem no mekuma ba ko asem o kan se asem no nka ne yo na dom ya asem de ehu o ka sa 2 weeks pepe ge na pumoja omde ne ko hospital no me so mo pene toilet kula no o ko toilet asan muja amanya me nko anko wi nti o da hospital ho no so maame ne ba ho no betena na so na ni ko ne no betena na so no wo ni firi na so na o de aduma nso wonye no ayenim ti ni enso ne mpai boy aduma pa nti nyame boa ma ge no wasole a eye kakala e ma me bla mo nso e house a we yire yale we ba yale eni ma e koso no enya ne maketwa ene ye de ne ba ha se mbe boayen ne hunu kwan ye be fa so Mesa mo kwaba dise nipa na nka mu hu se bia no bi na dam so me die nipa nka ye no me no nya nka ye no mi se bisa no nya nka ye no na mi wura fi ba wa minim se wa ka akira na me o ka se na kira o ka kira me se obedo me sa se de odom me sister na wote ho no se bone be no waye wa odom mo aye dan me die bible si duabo ni nyina so le nyina enu me ni nyina so enyina ene se na menim nana nete me papa maame nete ena wonu so ton ne ma wodwom nje ya no wa mma beton ne man bia ma no
enya ya no ma jedwan de akomam nana eti da kro de me papa dom be se me se dom be apata ze ekurase for no isi apata ema enti me papa ka chene se me nana wa fidi ndo me ensi mu no na ya ne ya no ma me se wo peme nsem mo na ende ndo ma me si me nsem pata ne ma mo na san enti da kro wo be fli efie be ba no na dia asem nso de gu awie man san ne asi ti enyambo 5 ose kokko yi mu apata so na si me ko mu no twintwan mintimi nsi nti oba ye no na me si mu mintimi nsi no se wo dada adam ka se si mu no wansi mo no oso ka se mo ye me no se mo me do me wo se dem do me sister na obele no na mo baba be pamache be ble mo baba be pamache do ka se na kwala asem so ma fa anya yi ba na wo mitirim ma fa anya asem enti me yale sa do se de me lezo so aba na mi ko school no mi ko wura school no ko mbo na ade mi ko yo me father na hwem de ba na ade ko share school master na nsa me yale sa me ntimi an ko school no ti madam ba ko bi na ehu me ewura wo yale na me se an no se belefi me ko no se o ma me no ka sim bia che na da asem no kai na me sa che no sa che nso ye adwuma na waka do me asem ato so na me se an no se obedo me misa me an me ba be pana che ti madam ne no se me yam pana che obia na me ho hyehye me so le aso ata so na me da blog me kota no ma da so me yam nyina dwa me na me nyini se ma me betimi aye me sa ndujiri se no me na ye adwuma pa chan me ma ne na ye wo mo me ma no ene ebitimi yale ne enya yize nya sam ketwa bibile na yale se ba kun ba kura ayi mpompobo ni abona be 5 times ni akra na front da hoho no me ba ni ato so na we die Ewiase Mu Nsem dozo papa koda be se ase ofa nsem na twam sa anwamo ya ba ne be kro kepia to ade kakra Lego ye koja so nemu iPhone 2 contractors to bibia who says amre dance enwu adwene ba otrim nko ade a fi so betu foundation kosi so obeboso osusi senka fadwumadie nyina be hye wonsa na fe wu a oyira akwan kofa contractor bi wa besi fiama emu ana hu frofro obi de akura no efie no chese kamia se yetu anya wa asase ne so dada ene nsuo tata so no wasi fie si so be so wo ho a wote se dan mu anyunyunu asemu tinsuo basa wode eye polystyrene installation aba sese no ebedu akagiremu na ufia asamram no kasai esi nsuo ho anase utie me bola asase no age asi fie wo so wode polystyrene installation ba dan ho a ebema edan no agira brane no hawa hodo amabobo so nyina afiri wo so utie mo so de no akoba sese no asase no wanya wode ama contractor so ni djuma wo so nanso so wo akasa no enyema iPhone 2 contractors dia badwa super say omude be sifie no kama de mawa mesrawo bohwi o fiber plaster mortar ya no de se de plaster dana o how bia ntime ma ho ntime srawo nyansi ufie nko ade a hwe iPhone 2 contractors etira kwan na wontumi emu aso nko kwan so enya chenchire tachi am o mesifie no ubetimi du mesi ana o contractor na ba mititiawa no mda fantitie kuma bim na ono nso so no watumi akobo aso nko kwan so ya tira kwan e o Bantama High Street ne so sanso so ena ye wo market store number FF9 yani Roman soda no edi anmuhwe entremu bia tradem jama esunu afre iPhone 2 contractors e was 0244 708 437 0244 708 437 Agweve Herbal Hospital aya sabi asamre mitwa ne pruse na mebo ndi an mama musu ni nyina ne se yade bia hinta ni paduam se wo brebo mu so natural herbs modia ma be ma wagina so peme pa boadwuma pa nya asem kitwa fifrate wa adechi ahodendenden obana saumra ne fufu bambala na mpotwe ama libido no kosro na face sans no stamina ye naki man naki woman obabi wasimini atinka o pa chere se unya nipa unya atinka sen unya naki woman na siesieu na fiba ko shabe ma no na nijiaba abusuanum nakapin blood pressure for munumbi wati
koye na beta enso so bomodian na fe diabetes epacho balance sugar level no maybe kama tisade no so to bia no bi knuckle enso so wa kesia broso wa hwe akoma hwemhwes bit mid wako nsiedo ohia knuckle ama o yefon so emuju se from ma digest na eye adwuma ye nyina fi Naka Pharmaceutical Limited omo Garrison Pharmacy eno yomode Costa Pharmacy Lancer Chemist Samens Boase Dani Herba Emrom Kolinak bia to apete pharmacy bia herbal shop oko abodin na kojibi na menu abebo papa 0279 586531 0279 586571 Prekese natural ginger drink no no bia enam kakadogum prekese bom ede ewonso awono kama alcohol bia nim yemfa sugar bia nso enwo no FD atim se pan se we de koyinti bia enum sentia se no bia ne se me pa cha boost immune system no kenya nkomo wate emamu jadia frusa ne ye papa esanso boama bro afichi kono enkoye cold flu ebe siesio na ohinu so nso wa no nso totwa diabetes hypertension and a pressure so se onum prekese natural ginger drink beboa papa a quality Joyan Enterprise over Joseph Enyan to apeti one the best agro processing farmer in Ashanti region to be a modern koji prekese natural ginger drink ye to apeti baby abodin bunyabi no numbi Buabuja Kwabre South District apia me kafi on ma honabe hu na okotubie 0547 503 147 0547 503 147 0243 737 664 Odifo Joshua Ofiha metumi safero no apese ohawei se efi enome no a anase eyade bi keke enome se America na titi nkodai nipa nsia mamiensa enome bi na yade bi keke obi ekodin semoni bi na ka busua no Odifo Joshua ebechirim Odifo mo de betrase na fe ndago no so na kwasi buafo brekum na one enso emrambi Odifo transe odi ohu odi woni gire oni asa akroma no na mbiem no ho hu se na ekoyi boncha wona fe yanko Odifo Joshua makaba ye fence eja wo so ye ni ya mami se na busuam mama miensa almost step mother adome won omo ya hwe anya ye kwa na yare pompo boni bebinum chese omo ntiase me mpese we kasa bebe no me nden so de edoma yemo pacho ifada do emu matie mo de no se osisi mo ana emu no si ya na yede emu no ba na minsimi na de asa eno no de do me ho to ono pekasa pa ya wetre men kasa bebre wen si mo no intem eno do me ho se de odome me na kontonji sa no me we nyina so na mbuza no se nyume enu me nyina so nyina duabo nyina so no enyina ne mo wo so dago no so aye no a anya betre be hu bebi efre be se de kan hwe de kode ma oba ne yare na ansa ahwe rade ma me hu tumi ko a edi abofra echi de mo de abofra no ye hu ansa me ana me ya ni sawu de na mo de no e ma ne twere o se akola ne wasensen no waye den osensen na waye den ma no obobrim no wotiatem se bibi che nti atwere yare no enyan den ho adi now ejabusu we di enyan no mi o e wade afa ne witchcraft spell a cast spell on zone yes yeah oh so papa ko kan bi kura yokum ni ba ma papa na si okuni ba ma do papa so adome no to a cast spell mum nti din kwa ne tsenyo ni yemu mane mo e bayi mum we ni complete bayi program ye sunsun omo mo ye sunsun 40 yo to bi wo ha wo ye sunsun ni de yake na wonim wo wasem we nya no me anya ko se we ka bia na onye sunsun aso bone we ko kan ofi muja we ko kan bobo bone papa ko kan ni be ma wu enti ano we ke no me na wo na ne de we somo nyampa abofo mo nyampa abofo mo mpa abofo mo nija nti be ye no as a computer wa program ti so Joshua e ba ni se akwa na de fa so se o ye be ho adwuma na ya se ya blebre sa spell na ya stop ma me no sunsun
na fe ɔwɔ ne kurom no hwan no ma no ho ahyehye no abɛka na sɛ sunsum de yɛ ni nipa ne nhyia fele on try the baby ne so entra baby we hu bi hu awurade nyankopɔ bituma ka ba ko akyerɛ me ye hu ba ko pɛ ka ba ko pɛ kyerɛ me ba ko hu se na nyina ne sɛ ɛyɛ nome kwasi bu afo sɛ kwasi ɛmode rebi a wabɔ dam a yɛse papa bi na yɛ ne saa na buafo de ya ntam fate no umfate na abrant sister bi a wabɔ dam a ɔmo si papa bi na yɛ ne saa buafo de on ta ana mo de ne ba wi asem buafo nta nyi ni mani ana ɔmo si oh da bi yɛ wɔde ogidi wɔ hɔ ɛna wɔde onjindi ɛna ɔmo si onjindi sɛ menya ya no mo ntimase ɔmo nim sɛ me sɛ menjiri nsum tu ɛnyɛ bibia ogidi menjiri nsum sɛm ne di o minim sɛ sunsum bi because but ɛnyɛ bibia ɛna ade bɛ sunsum sɛm ɔmo ne so ne point no sunsum sɛm me de no no enti wɔmo de sister ne ba ya ɔmo si nka yɛ hu nipa na nka ya pa ne kyɛw ɛna me yɛ se yɛ mpa obi a kyɛw bebi ya nipa ne tena ɔntra hɔ a na de mfa akola ne mame na akola na bodam ɔmo sɛ nanti nke ye behu nhyirafo na ɛfa nkosi ne yakɔfra pa ne apa ne kyɛw na nka ye pa ne kyɛw adambo na agya na mse da bi mpa ne kyɛw de mfa ne nhyɛ mensa na menkɔ ne ameye mede ne kɔ ne me wie dam na atekɔ sɛ pa ne ba ha be di adanse papa ne yankɔ he de kyira kwan bia so Joshua e ba sa nipa na odi sa sabe sa adwuma na muntimi osuru pia bi kaka duro bi aga da bi entimi nkɔ no so ma sabe on ro no ho oh sɛ ye wo sunsum dwuma ye tie obi e depend wo a wo ye dwuma sɛ ne obesi aya na afa sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ nipa ne saa ɛno gyina hɔ so maame ɔnya ne dɛn patro onye yareɛ no ni yareɛ no nko a maame de onya no maame no kwa ɔde bɛfa so ne na ane wontimi nka wona sɛ wɔka sɔfo Joshua nie so onya maame no ɔhwɛ me yareɛ de a onye yareɛ no nkɔma no enyi kama ne ho mu nyina mo de nyina de wuti mo de nipa baako nsia ya de nyina mfa ma mi no be nipa patro wa me ya bre isika nyina sa chono so mbre bi patro ono so mbre bi maame no ono so mbre bi ahu sa mizrim pompombo ne yemmo no ye so Joshua em ni se china metra osombe koso nti ma simaka kabina fe nti no senia ye china no china ya woda nti no konejo china ya counseling ko osombe koso fiada but ochina de e counseling one on one say sunsum sembe se no ba na hwehwem ye emergency ani ehunu be bi efre ne apɛ ho akwanjere de ama o se bona da ne abona da o se yare ne be yefre so a na ye efre so nti no ye wochina anopa ya woda se ya to oduro ya bodua dodo na no se ya bo mudua batanya duabo eye sunsum mu na ya to oduro anase ya manta mo kra na de duabo abata ho de no sa no dane dua ne dane sa where dodge eno sa oba na yorom ne hunu se amanta mo na se atu sunsum aduru a na emergency ne da ne dia na afi ya yehu adwuma ma eye wochena anopa ya woda fitana pakop me wia be se 12 na ne yapon mechira kwa wo atwema twede Joshua Johnson atwema twede Joshua Johnson to ba se full line na ofaka o se wo twede obesi wo Joshua Johnson bu akwa so benya taxi wo bu akwa de aba twede eno so do twede kro mu taxi station wa obi a obisa na se bia obekira mechira kwan bebia ofri bebia yesoro ase bia ofri adweso se bia ofri friend say dum side ha bebia na ba de pem so for like ana se pampa so a ofa trotro na so ko twede obesi wa Joshua Johnson obesi ma menkwanta no so mo aso ba onante aba aso de fie o hye no se de yesunsum yare de ana yesi ato ofiefo abeyifo ato yare ama efie oni pewua na ewu eduabo bi de abusua no so yare bi achew hunu bebi potin asa yare ni firi oso sikemu ana ehye hunhun bi ni woda wadanti ananti ohia awo wunyinse anu apon ofie obi anyeyie ne kura sister edie ya odasani ni beye ha omo osi eyanomie ya ode be pie he ochina obepie ma sunsum se de bebre ya beka ho asma de be chien Joshua Johnson atuma twede me no ma ne 020 42 30 009 020 42 30
009 0540 44 70 00 0540 44 70 00. Me bought last one 0540 44 70 00. Joshua Johnson Achima Twede Joshua Johnson Achima Twede Sofo line Achana Paya Wada Ebeshia Kodojimanu Sofo Joshua me da say lekum number 1 and o boy intel na fam ya homantum abusia Mastercard Foundation wo mni share FM CF antum se bo modern ase covid no obeba ho ban na waba onua so ho ban ene se yenim se yebenya covid na no aduro ndi obi anyanyae sabre bi adachi beba ni mu nya maye no sebe wankasa yesu bebua mu oja na ntse de wankasa wo ye wa de boko wankasa bo ho ban onu obusua ene wona aka nyina hohoronsa news max protocols ahodo esi emfanya adwuma no hweso be adwuma social distance ni nyina no obedi so momodi ana hwe ye na covid real covid ekum hwe ho tu ye Dominion herbal powder e wodwa so ene se obi biara opese covid no ebechi wo no ompebi no ene ohia Dominion herbal powder unum bia no pa di twishim no wawososo no anum enwumere obeda na wawososo no anum sa nya no nko a ebeba ho ba free diabetes stroke prostate body pains na face spinal cord ni nyina na ebeji wa free mu upebi ato anado ani ache mu kwa Asaf market ene ye ready master red herbal anase appear Duken UST Nesa Cosmetics abua kwa pure leaf herbal asuofu ayakuze herbal obuase adom wim herbal anafe asante mampo sewa herbal konongo polena esapon asoko asante bekwai transformer pharmacy adanse asokwa God's News herbal center anafe new edubiase usufama chef security checkpoint uba obenya bi bomodi anafe 0209 949215 0209949215 na mpanyifo akasa True Vine Hotel aduane papa de wo pebie dia ehɔ ne ba bia ɛsese wodi wani etimi ɛkyire True Vine Hotel kodidi botwe se de jawusuta kan 15 Ghana cedis per plate we order e de bebro wo mo ɛwɔ nhyae so ahojo roundabout anase over 0205322331 na ne wo no atwetwe enkomo multimedia se na mo ase 25 years in media Madaroma nyame enhyamo food lover special fragrance rice mo papa udwom pebi nadi na obedi mo yi amana ye odedi a food lover special fragrance rice ani ye kan fodi amawo ukodwom a enye nakora pebi na to na bibia enkoyie na ene se Alaska Star Enterprise wakwakofa original wallpapers ediaba wallpaper tiapo na papa dia Alaska Star Enterprise and you come from awo kromwa television stations radio stations baby abakobi a wallpaper efe ewono Alaska Star Enterprise and you be come for dia mawo o kumase edum wone boss FM ni de hwe animu sa na ode ani chim na akokopiemu ewo enkran so a Tiptoe Lane wo be sekamo wo number no ye 0554 114878 0554 0554 114878 na woni wono atwetwe enkomo de gon no na ansa na ma menfa menua bi ne ho akye no papa John Aniga wadanse for mena kusa na ene se wo mo baba baako a friend say George na Abanga onya 18 years akure pie be say on the 10th basis abere o mafie omo exams ye hu ba bi akure yafa se obi na de na kwahye dam no se wo di na kapintia aguro career yesre na da on fa mra se George na Abanga 18 years misio so se o she baby a de wa yire ono ne baby ote misio obusafo ohwo ye be ma na owe ne wodam a wo so ba wiawia ye de na bi ato so kakra bi wankasa be puaba hwe ho ye Abanga ehwe ne ba ana se George na Abanga baby a obi an obusafo ehwe owo eye adanse fomina usa da kwa eno ano no
Medase amansaba for kwasibu afuna ati nkano mesaka se owura Steven Bafo ewa ene owura yire Evelyn Osei Tutu Obantima and afi owura Kofi Echampon ne owura yire Agnes Fofie si enkanchem se nyame yadema 6 September anopa nondone fa ewo yenya so womba akwasi Bafo ene Mavis Echampon ka ho bom akontama dondo ati nyame yadema 6 September ba ka ho yenya so bia ye kama yeko amano so ewo 83581 Maybe cho wajen chane sai e was answer me nyina ho nyame ya demo chira so e besan foforo asan atu amoso hello okay kwame mako original Nigeria abamu brand ko nche mami on take in no ashina and so can so fudo the Lion Church over I met the ne jama so ya de yibi kan afa me be se be producer mema bibiri ho ha nso bi etisi nyam fonso oba na kan chira no o fa na ka bibi se bi onya ko bibi sa na ye be ma udi hofo ene mejitum ba be ma wonya age mpaka din ne yare da ho afu de mi chiro fan ti teze bi amese nko si ase go so ni bo kom die eze bi ya ye nkom kra fu yira yin simpi na asa ko fa ko vore e bi bibi sa wo chiri na e papa e so fu de so na da na se go sin krensia na BBC to no tinya hiwa ko sia si hu se ifidi fi no kedi TV ya no evangelist makenki ene kai asi BBC se de ti do menyo je e da sipi mesme da se ko mo ko hale ajamajo ye baba oni akatwa na oye ovi papa na de topa no na K adu gas oven papa swame police station no nechi ho that's right bejibi no wan kwa ko togo kwancha ko sheshe eja asunje encounter na odifo eye yina bebi o se onyi no nso mrebi onya botre ese obi ye obi bia sebio onso onya ne mfumso memum na nkropo de odifo asi ho bibia ni a obeyi afiri ho amasomdua enti won kada kuma nunti na ja eto ne nsafre na oba enti nyabotre wate ma na nyima obi why na yimfiri ho na asomdua mra eja odwama me wate ke adu me da sipi nyakopo nsha no adwenche hale that's sameti wanuri biewu ona bono no fasike edu ke nyakopo nsha wate ni ofa ona baso o so mi tia no kra no ke edu ko edi kra che o wa hini umbi kima di madi ampa ini aba ko Canada front to Momo Doni Santiwa no ba se ensemi ya bai yenya bai sama wo kan ina wani jidi o jidi a baby abedri so for ye na mi ni abro fe di mpa bo ta ikira ni problem ni sei di o pese kono ma me so no nkola ni die nyina ye piegu no so no no ahwa dia wa pi ho no tena bi ko ba bim na so ba yi obi saa o dia sie nyansa nyame akwa ya mo na dane wate o wa hini bye bye o wa hini dazi hale hello ni bacha udi na ka safre he the great ma pia so make am ka safre santo me kwai that's right ye dia na me sha na adwuma pa mo ye on sha onso na kakra me kan se ye nua be na ye se nyame se ewade be yin no me no ha na amane na firi me so na kakra me gaza mo on gaza sofu enyimu ne ma me so aweto de Nyame nsem de obedua bia no na obetwa ana de okofa konfo yire no so de gon ampa bebi nka na aja ampanifo ampa che na wonfa no mfom so nche no kakra me so me kan twa bidi na gudi twa bidi ni good news edawase hello ni pacha udi na ka safre he pacha from akurugu mi ka safre abo akwa akurugu yentiwa pacha me so kakra me kan se mama na o ka se yin yale nungu ne mama kuma no so ede ne kwan so no papa nya wi aboni nya wi da mesme da sipi akurugu hale ya bi metu yen kama safia ho ade mu en counsel Amos Mensa Jesus people da e papa metu juma yeah of a back on hukani Toronto mucha oh papa edu baby ayana ensimbi wo hana ya anisutie madawro mamini mchaba kama nsede bibi be wi ni ye nyam kam ho bebre me da se Amos hale
Hello. Ibacho udi na ka sefre he. Ibacho eja usuju information center ko so kwantane. Wada ma yetio. Eja usu ebi amon sembre na se de anodem. Abante nzunkomi se bi ohene se ngongo fa se bi akwenzu obisa o. Oso si bi bia se ni woni mumu yesi abofra ne nkomfitira kwa ma abaka no. Yemfa do nya na. Kinaja mumwano. The information center jausu bo abaso. That's it. Yo, Yagopo insha. Hello. Hello. Salam alaikum. Alaikum salam. La voix de Lion. La voix de Lion. Oui, Idriss, je suis comme un lion moi. Ça va bien, tout la famille va bien. Le grand paquet me casse free. New Jersey, na nasema kwa nyini Johnson so. Inde che nasema kwa nyini mami. O jeso. Yo. Yo. Pacho ebada osafo jeso. Edana se pop. Omboa lete se ni abana kanono. Wenyi ya mano no. Musu se bre ese tie no no. Ye mu se sane eboko. We don't want to pay much money. I had a last stop, but the Obanya auto. Mate, Nancy Dasipi, and for the chat. Harley. Hello. About your dinner, Casafre. Hello. Hello, my joy. And Tafon, Brapany. Hello, no play. Hello, my fuel. Oh, it's not your part. The one I only says the same, my baby. I beg a junior feel. Hey, Minimpa. Me wa junior sina me sawo agrek junction. You say what na my baby na a grand you may say na me farm and tem na sene do no eti uno. The go money ejuma. Na me shira opa ni power ye. Yeah di wo ti asene de. Ye poswa do eti enu ejuma power bonti. Now the go, Katra American say, Ewiase no ankasa no baby edruno. Edene papa because social name apostle pane and semua eba musoa nyamia dom efa muso twitwa de bi no mo a the go na form. Now mestre say ye papa peni odi for ahwehwemu now no prabe de di the one yakanyina wo musam yesre nyankopon ahode de ma mo se nyankopon wo hyamo de na untime mo aminu ano na ahoto ne asomdwe mrafi nyankopon hyira mo onhia won so ntafo nyina bra pani na etwatio de se nyina eye afutusem Jeremy Mompaye nyankonsohim sanse otwa siese tanyu onyanwie ujeja ho a wodobeyo sakraman ewabuo wiemunduma eopebo ni baba ni babi ade oti koto ato de Ewiase Mu Nsem eye ensem dosupu ahemfie edamu nyina se Facebook and YouTube for what your radio show nsha 104.5 nyankopon nsha mu nyina jefame gong into american yanko nana bua for natural clinic wo tafo 4 miles new road junction. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and I say, Aquapan Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a day, Bible Mushim, Ghana, Hamina, Deshim, Bible, I had the Shishan, and I'm the Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawi, Bemana and the Bewan and the Yukunu. And I said, we didn't know Banana and the Bewan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam Nenko ye, between Yaye, who be crowd and behind when the pushing him. And now whom been your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear feeling now my own. I was some now your problem there, make catch your brain. We were who were Ghana and now approach me now was some eye or diagram. What Tim and can't say. Only problem wow. A flu kuno and I say flu. Only problem. Just the old problem on said, just say, be a woman, sir. Work traveler.
sɛ woatwa bra te sɛ bia wo membu me sɛ sisia deɛ mentumi nsa ɛnyɛ ɔbaa si ma membu me sɛ bia ɛne deɛ fine anaa yɛyi wa wɔde ato atwene ba sɛ wawodeɛ da wo yam na wontwa bra awo asɛm onni problem wɔ ho saa nneɛma deɛ sisia deɛ Prophet Joseph Mensah mɛkanso nneɛma bebree mu woba Prophet me na metumi die duro ka nipa ma obi a doctor sɛ wo biem wo bɛyɛ dɛ kora wo me na metumi ma ne wo Prophet Joseph Mensah me wɔ saa kwan no obi wɔ ha na wo asɛm na yɛ problem ɔne ne kunu wo bɛkom na afiri bɛrima no ne nyinaa woba yɛ bɛkyerɛ wo Prophet Joseph Mensah Kumasi kurom ha me wɔ atimatim tɛɛboɔ mbɔɔla junction etimetim tɛɛboɔ mbɔɔla junction Prophet Joseph menkɔ na mede Bible yɛ hwehwɛ mu wo so obi yɛ bia wo suasua me wo hwɛ Adom TV a from 2016 me na mede Bible yɛ de yɛ hwehwɛ mu de baayɛ me de akɔ Adom TV saa wo so obi mu yɛ bia yɛ copy photocopy Kumasi a me yɛ adwuma da ne benada ko a Accra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me yɛ adwuma yawda na me menda nkɔkɔ de Trado Salvation School onso me yɛ adwuma the friends kwesi adanko a hwɛ akyira be yɛ ni o yɛn yɛ fɛ ne kyira be yi Psalm 91 anyima do ɔkron baako we wo ka Psalm 91 go so 7 times wo de obesere bi ade wo so me say wo de sra na pa ne nyum na wo de obi so wani bɔne ana be yi a wo de ɔfa ntra na ka ade we na achi be yi obo asem o ma be kan mo numu asem we a favor oil we ne dia na se wa wo ye adwuma obi wa hankrata asem aye ne den nya sawa yi we bi wisu a wo ni problem bia bia Psalm 23 wo kan go so 7 times no so the sra say ya wo so ntia na de kakra gu nsem wo de asra wanim no nsam case die wo ni problem bia bia for Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122 Prophet Joseph Mensah Makram